afia ewoye ne mini 2026 mu ne faste da man anopa ye da wrade ase wone bambo ne hwe so pa ode ahwe ye nyinara wama ye ho amastem sade na woka wama ye no sha afia shase bebre atwamuko eya tom ne nyame de atom yen enti sade akyenya na ya seda ye ne ya ma ye ne ya nananom Hitman woni wabusuya kofi ne nabusuya fami ne nabusuya DLFM wabusuya kasiye ya de asedama otiasifu nyankopon wode ya wahye ne ne oguso ye oman Ghana ya dawrade ase emu mofra emu youth emu mpanifo ya de asedama otiasifu nyankopon se wamu oman Ghana tanfo ano na wo meda biara ya wo ya somdue ya nsoa ye neema ankokuru fufuro so ankopa wodie Yamia, ye mobo, no ahome nkwa home aguye mu, enframe ya nto ye ntu ya wode acha ye nkwa, na ya fidan kuto, afi sade ye wo ka no, obi anhwe na brabo so yie. Ma wamfa wa brabo nkoto chacha, na wo bewie no, na wato yare ama ho. Nyame nka ye ho, na won hyira ye. Na mo bodi se, bubro nyade, nyanto bo ase wate. Na me de nyame de mame pe me de bedre mo ate woni nyame nya djuma ante ma ge yankopon enka so ho anope. Good morning, brother. Yes sir. Good morning, Afisha pa brother. Afin committee affairs na yankopon ya dom na ya sense adwum. Amen. Brother na nura me ye obone afa cheme why because nura wa ma me o ma nya me submission adwe na o ka tene kafra ya brenti Bakoma no pay me danyame asema me sofo penny. Papa ne die mintumi na nyame mintumi one day kwa ni wa minda nyame ase emma na brabo. Me sofo penny Honorable Bishop Richard Oche Anyagbede Adona International Ministry sofo ba kope. Danyame asema no papa one. If you are danyame asema mabushia yere ne memma danyame ase emazila Danyamiasi ama mi sister mlikuwa Danyamiasi ma 499 Asante Zongo any DL College Association for nyina any DL Abusia for nyina nyame shiramo non tumu nkwanem oni amuye ema Kristo medamu ase o Yesu dimo amen. Good morning. Good morning. Me ba chef Afisha pa your frozen from Samim Kese East Lagos. Anope ye ne yankopon se You and the pay so get the miasi, then come down, and I was not down here. Satachamada Bodium, next year when said you were Nadu, Nessa, Nkofusar, no walk near Kenya could be that. That's as Duncan and Midi. And the pay Mobibia Biano, Mednation Yamensa, Yamina name okay in the full. Non chair, many so Bibias, Mandanas, Wanadum. Amen. Good morning. Hello, good morning. Afisha pa your frozen. So if I say from Sandra, because I feel some freezo. Sandra no pay ye ne yankopon se Therefore, now my power there, my me fa kwanya with ma Priscilla, to Afisha papa. And I first me dan yankopon se e de ma me ni mabusia ye nkwa. So de ye nkwa say, wan say e boni bi ana ye fum so bi ye o. Na so ma na adonu na hu mo bro na ye kese o me ni mabusia so a. Ye be kan sa Sudan kan di za onkoso anya sa ma ye de bia na ye de na soda ebemano Jacob na mo nya me nya eduma yankopon enka won so ho anope. Good morning. Hey, Mama Esther Papa, Afisha pa afin committee o afisa se na aduma no emu abaya nkasa. Amen. Ye da radia say ye hwe ne nyame ye wo ya brabo mu na nyame aya de kansie e wo ye papa ayiye mu a na asidan kuto ne de be ma ne ye gbe ho aye nti ase eh na aye we ya ntin kekaboni biara se accident bibi say na ye nyame na adom esa ansa nyame kae ho DLFM ye di nyame osro nyame edam ase esa ansa mo ye bi enyam ahodi o ena enyam tumi nso eye onu nyame no ne nsise no eno ama na bam nti si ye hwe ne nyame aya Hitman nyame nka ho ate Amen. nyame hwe mo so Amen. nsise papa mo ahyehyɛ na nyame na aka mo ho ne aye bibia no eda nyame ase ye ne yabusia
ni ya ndofo nyina ni Hitman mo aduma ye fo nyina me ntimi bubodi nyame nka mo ho no afi ensan konem beto ye asumdwem da nyame afi Hitman abete me nka wate Mate. Medase papa pap 0593406565 0534050199. Good morning. Good morning. Mandre Prafisha pa. Afi enko emetuye afi sebre na nkwa ani ahoden ekita ye nyina na no kai yeda otweti ampo nyankopon ase ta no kai me hu me yere me hu me ma na ti me busa fonka na ne na me yere ne me ma yeti nkomu a na tactically no eya seda ana me ma otwedi ampo nyankopon a ne 23rd inu mienu eti nkomu a na eya seda nkutu na menamasida isu eda nyamiase edema eye akra bwedi eye akra beni ewo mfranta oye koko krachi ewo mfranta anopai ona ne papa eye Mr. Oscar meda nyamiase kese pa edema mu ye pa me free wa ma mintufa na menkokofodua na menkoda nyamiase emfama Mr. Anthony Otre eye former electricity manager ewo suhum and pay me danya nyanse kese pa edi man yifa man twempra makraw ina no pay Uncle Paul anka wonso ho. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa cho official pa. I've come up here you. I feel say near one kwane ahoden. Ya fra say. Ya family zi me ka tafi akra no ta. Ye nne nyankopon ase Lizzy. Hitman no pay dey na de be hwe rade anam. Ni yi a wo ye nyina ho. Ye da ma ne nkwaje a waje enkuruwa ne so. Ni ya bo rade din. Yada na so amafia kwa pro betu ye nyina so biemu ye nyina yo bia nwa masem anopai dan ye de be se papa ya na mu biemu yada na se e woni bambo ne hwe so papa odosoro nko a woda na di wono o hwe ye di fie ne yemfi maya ye ho masem no se nyame ne ye bo ne di anopai ne yada na se yada na se medana se ma me fidu emu nipa nyina medana se ma erokene ne yere ne mma medana se ma rich one ne yere ne mma Hitman workers ya wo DLFM de radio asema Obia brabo papi ya ntatin kan boni yansi Obia ho college aye frɛ de radio asema Obia brabo eto ye mpa e fa ye ma na ye papa no so anka yen ye de radio asese nyina wo nkwa ene ahoden ano pay touch na mada bodwemu amoje bi emu afutane ni din na no nyam nka na dom nti amen. Good morning. Good morning, Bekobra. Me pa cho official pa. I think I'm a train. Bekobra na pay up me. Na me ado me ho ye papa Mrs. Minta. Bekobra nya me ni edi ni yi. Oni edi ni yi. Fia hyasia beti sa pempensi. Ye ne hwan ya atachomada so da modwu mo de di emu afusane. Ye to den ye tu akasen. Egade ye dawase. Ye ne ye fiefo ne ye mma. Akwantu ahodo a ye tu. Obi tade abakakra bi na ka akọbọ no. Na otike mu na ka akọpem. Enso hwe kasoa ne kai manzeti mo kwan kura hwe. Ya bremu oso ne enemu ne ye koba ne e ka sesei na ye papa yi. E da na se. Parliament sa no pe meka ma no atu. Na mmosia ene pepeja ne din na yi na ye. Ano pe mi me fiefo. Ya se mi na ne sa sedanka ne din. Ogoso mbo ye ho ban. Kakra akai. Ye nye papa bi nche mo etwomu kono. O hwa adefo na sikafo. Ene ni petiti we etwomu kwa. Ya papa Lumba ka ho bia. Bien yetu ya sen. Ya adum bi keke. Nti e koso spra adum no. Sa adum no koso nso ye so. Ba ko ba no pe nyame nhira wate. Amen. Enti na ho dodo wo na wo to ho na. Wo sa peja ye 2 days pe no. Ewade nimne wo sa wo baye. Ondi medwum ode wo ye. Enti ye den saba prapra. Ye be hwehwe wo da ye sumu. Ye be hwehwe wo bebi a na nso. Na me be koso ajo. Na me be koso abo ho ban. Otu wa say na doctor for na nurse for so mo hwe ye nso dia na tese ya be wo say ba. Na be obi hu afiri mu. Ewade nkoso mbo ho ban. Amen. Bro nyen fi ka days ka say. Ewade hu ye mobo no nji ye nyina afiri mu. No ma afofo san beto ye. Na ye nkoso nda na asise ya. DLFM na bushe ku nti. So mo betena asena mo hyehyɛ machine sa na mo de atu.
Oh my Ghana, one solid Namuna Yamiasi, Raden Cosun Shiramo, or Dobroni, and Opay Raden Canon. Oh, yes, you Amen. Amen, Mrs. Minta. Good morning. Good morning, Black Governor. Afishapa. I think I'm going to find your home court. Your first sorry. If I try Mama ask you to make a son. Mama, you're not going to pass. If I try a poem to say, Yamia do me who your papa. And I pray to you who has a fair share, the ever can say, as the Duncan as a full radin dim. If you say, yeah, who are faithful, and then yeah, Papa be a man. And yet, adore be a Yaya Bro Swamo being seen a radisha. Now, only whom more brown as soon as Sintra. And our 23rd, about 3 December year, the air can say, as the Duncan dim. Me dana said the mamma, me kunu, me ankasa. Ghana mine na DLFM na the radio. I don't mean to aim. Amen. Yeah, that's a papa. 059340 6565 0534 050 and I'll pay. Yeah, that Yanko Pass. Good morning. Asante Zungu. And I'll pay you the Yanko Pass. That boy deeper when I can't home brain a brand new I saw Kyrie. But your mama, I said, this over minimum bush, you call me down, man. But you free baby, I'm free, but I'm a permanent word, Yanni. I bet you so high. You can't mean someone who. Oh, that's a idea. You can't mean someone who. Amen, Asante Zungu. Good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Asante. Yes, sir. Afishapa. I think commentary as we Obia the other room, and I think as can do that. Not Maraqua, or why I say, and you can't get to her. I bet you as we you were not so. You are what doing. On crying, and I'm more be a too. You need Ghana this year, I'm penning for your mom penny, dear like my four. I find a nice in your crown. Near past the dark constitution in the end with you. We're not doomed, and in the Mubru Cassia and San Dante. Amen. Amen. Yeah, that's a Gideon Berma Asante. Good morning. My name is Black. Afishapa. I think I'm clear. The first saying. The family clear because I feel about it. No, mean to want to pay. Black Brown, my mom know a book and phone in our fish. Did I say? They are called association phone in our mama fish. And the Mabusia phone in our share radinsa. A radama fake aqua better. Black Brown name and easy. I feel me cry, make us say, nay, easy, mamma. It's a radial drum, Nina Humobo, a la qua. It is an pay, Sunday 23rd, after me, the radial. I feel my name is so many see, and that's what she asked. I don't say amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Morning, welcome now. Afishapa. I think I'm better face, and I think when I don't know what's in your point, because I can say. Amen. I know a friend Jimmy Farm because I see others. I mean to want to pay. No prince here, then Yamiasi. The then Yamiasima, Mimia, Daniel Danson, Ewodo Blue. Yamiadum. Saturday we are now. Ono so nyame ma ne pon no fefefe me da nyame asema no se na watumi anya abotre asu adwuma awie na wa be ma se me se nya nkopon se nhyira bi e we adwuma mu bi Awurade mfandom na no pe anope so ne ma abusu nyina ha e bom da nyame ase e won pempen so odin abedu hwe yan se mfata nka yan so ye ne wana da bia mbisase yan so ye ne wana c'est trufu. Oh, moko.
na sɛ yɛn a yɛn sɛ mfata atete fikyire bi ɔte sɛ yɛn sumu na so kontomire bi o na sɛ dan ne dan nyinaa yɛ te nkwam a aseda yɛde bɛma yɛn na otwe de ampɔ totorobo nso Nyankopɔn kutuo na yɛde aseda bɛma no abe na abe nyinaa meka sɛ brakɔma Nyame nhyira wo akyɛde ne adom a ɛwɔ wo so no Nyame ma ne mboro so saa because if na say kura mo ko da eyi aseda mbe yetumi sorry na ye ready say be de Nyame asu de bia mo kae ba ko ma Nyame hira no ye o kese ano pe se de Nyame asu ani ye busu nyina o manga na nyina right. Amen. Good morning. Good morning, sir. Afishia pa. Afin come train afisi 7 nyina ye wa wode ne wa ni gem. Me ba che fra o say. O frem of fire me frɛ fitɛ. Ye na Nyankopɔn say. Ya ye de Nyame ase. So wa hwɛ ye nso afi nyina akwa ba betu asudwem. Ye srɛ wurade sɛ ne kakra ya aka ye ba be wura fufuru mi. Omo bibia ho ba no rutu kwan akoye ba bibia onfa no kodu asudwem. Ewo Yesu dim. Amen. Amen. Yeah, that's a papa. So one so what to me friend messages kakra about Facebook yan kin kind of pay wo ba na one so do comment at 200 I mean some person will kano and pay now they are 200 live on Facebook. Piaga also official pa bra kwabna thank Jesus. Doraya Jeweje also good morning. How are you doing bra kwabna? Me hu ya papa thank God for another blessed day watching live from Christian Village. Achimota Dora messenger what the about an opinion until so baswa no share link no na do comment at all. Mo fufuru bi nso atumi ahwe bi anapay. Good morning. Good morning. Anapay your friend say only one plus one interview baba ba ko position. Official pa. I was to say ne telling me abo ho ba ya for the opportunity e da na se. Ikai ho. Adi dia asesa ya blabu dia la da yen fufuru mai. Ede wo ti bi na de Lumba akoto amlemboko ama ya tiati kaboni biala akrabia training kwa de radio si de radio bo manga na ho ban ngu kwala emu ya dudu aba mu enkwala afiasi ngwe plitla eni mu mpenifo emu bro mu no ma conform for share. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Beba show your friend say Miracle official pa. I think come to your fear. I think it's no my thing. Ni bamboo strong. Amen. Amen. Yeah, that's a papa upon request at once what to me a friend. Yeah, if I cause the baby, you know, fee and pay you faster than no, you fancy 0593 406565. Fellas, Lawson adding a message about a person. Good morning, Hitman, watching you live. And Merry Christmas to you. Also, official pa and confirm out. Marching. Yeah. Me pa official pa. Afro ko botin afisi se ni Yankopon ayo biara kuma so ade ama no. Amen. Na bien apegya kwa titi. Amen. Your friend say eske dodo a. Eske ma minti wa no pay. And so mama ka say asidanta o tatifo Yankopon. Se oni yefi January aba pim 23 December ayenti boni bia ebusia so nti boni bia. Kan asidanta ni din ka crack yesre no. So for the 2 minutes and holding, if I'm boy a whole bunch of go, you have accident in Petu, and we are to be able to you would have a full room. So you have accident, and accident, can be able to do Yamia Casanasa or no why. We may be so then the pay way is to dim. Amen. Amen. Yeah, that's a papa pass so. But to me, a friend Janet, so one message what the about Facebook can pay or self official park, Quabra. Thank God it's Tuesday, and then so I am Mbano Abena Kwabna one so they into the ma be a happy so they Janet say one message up what the about Facebook and pay I don't know. Good morning. Good morning, ja. Official pa. I think come time so. Your friend say. But you say me see me kasa fit am out. Tumfo Nyankopon so yanka mo. Yanka so. Ye da tumfo Nyankopon ase. Say amaye twe ho ahye nyina de ekoso na Ghana nyame ne yedi ne ye ase asamboni bia nkoso man Ghana no ye da tumfo Nyankopon ase. Yen me say emre kakra akai otumfo Nyankopon de ye betwa. Na Nyankopon mo ye empenimfo ya hemfo ene empenimfo omudi anim no Nyankopon mo adwen papa. Na mutumfe mu oman mutumfe siesie oman ene ahemfo so mo nyanka mo humom sebe be ya
basa bi ntumi ma oman mu because enye obi na nya ne sa to oman Ghana nyame ne yedini se dia yede na se pass on sen hira oman Ghana biem me da so obi nto aso yo obi nso eto aso anope good morning official pa can come out here. Your first say. Your first say. You, Nana, Mammy too. Mammy too. I am in why you. I mean, why ye be papa. I mean, why ye be that I man of campus. Case idea when I mean, I 2 4 battery. I mean, why ye be, but then I say, no, when I say, you know, Papa be all very harmful. Sama bankoma la de ana pobia de bia le do yesua ontum sisa na senkan you if I be story okay right yeah that's a papa say wonso watumi afre anope na wode waseda ba anope aha na yedi aseda yedi besi twedi amponyankopon no wonka ye ho wonno momwa yen ebra ye frifia ye kwa adwuma yi won so yekore ataban so na fi won fa yenkodu asomdue mu ye ba so so a won bo ye ho ban na won fa yenbedu adomnenti amen
6 minutes after 6 a.m. here. 14 more minutes to hit up all the hour 7 coming up next on the show. Major stories making headlines on the national dailies. Who are credible was when I pay a day back. And I pay a bidding. Come on. Phobia no what do one birthday, your mom. Happy birthday. Happy birthday and come on, Poku see do. Happy birthday and come on, Echo Shiloh. We are new to happy birthday and come on, Echo Shiloh. It's your birthday today. Davis Asando, I know your birthday, happy birthday and come from Monica Japan. It's your birthday today, happy birthday and come on, Monica. I'm okay, someone. I know your birthday, happy birthday and come on, me out. And I'm being mindful, happy birthday and come from out. Daniela Capo, and our birthday, happy birthday, going out to you, Daddy. A real quote soon, and our birthday, happy birthday and come from out. From Sandra, Adoma Kweku, and our birthday, happy birthday and come on, Sandra. Nana Kwame Japan, and our birthday, happy birthday and come from out. And for BB, I would do better than them. Happy birthday going out to you. The Minister of Transport has announced the imminent launch of a new sea transport service linking Ghana to Togo, Benin, and Nigeria to ease road congestion. And some other transport minister, the Bank of Ghana has confirmed that cryptocurrency trading is not legal and regulated under the new laws to manage virtual assets. Bank of Ghana for Johnny live on Facebook. Ubano I share link dog. I'm off of Frobi so to me a Ribiano page. There's a message about love to wish my daughter happy birthday on behalf. Oh, okay. Auntie, my happy birthday and come out. Cecilia Abna Doma Adopa from Paul. And our birthday, happy birthday and come from out. Everyone can sama me or Janet Sewa. Cecilia Abna Adoma Adopa from Paul. It's your birthday today, happy birthday and come from out. Somebody do pepe. I fed up in on swabble. Jesus is a mighty. Take it again. He's a mighty. DLFM 106.9. He's a mighty God. Jesus is the mighty God. Authority bow before him.
declare. And you can ask me why. I don't know many again. Juma Edwada Ebnada Ukwada na watch it just a Monday to Friday countless times in the year. But then you know Radia Hawaii. I am one massive. That's what Tim Kwamna Mojadi more for Sania. Father, we declare everlasting love for you. Radia was set. I can't grab enough 2025 year. We love you. And we declare our lasting love for you, Papa. I don't pay you about what you say, maybe. I see you watching us. I don't pay you why for Papa. I don't feel me, man. I quaba. What Kratamo was winning in our family and a paper. I can't feel me, man. In Shraba, what you say, maybe. I change a man. I quaba and a pay. But I may tear for you now, official power. DLFM 106.9 wishes our cherished listeners a Merry Christmas, and a prosperous New Year. May this season bring you joy, peace, and abundant blessings. Aphasia Pow! Yama tear for you now, Aphasia Pa. May this season bring joy, blessings, and the Akika Unina. In Shraba Quadro Samibi was see a dear you are with the kind. Quadro Anapay Aphasia Po. Yeah, Major Hitman. I think commentary. Officer say na BBI come out. Yeah, I'm not doing no BBI come. Officer say no what to me you win so well. Oh yeah, sure. What to me my year we no so no e den o kire mu. Said the am no di ho komo ya. The one me di ho komo dey say o. Edoso. Sa. Na ha ne kwa ho. Wo say? Ha ne kwa ho. Said you pesa o kano no. Me share there home baby o free. The officer say no appropriate. I seen. Ni nyina be gina said nhehye be ko. And we pray say nyame nya adom na bibia nko kama. Ba ye bom pai say nyame nya adom a. Ehun sa bibia ye ka ye bedi bronya new year resolution ne ade ye ka. But ni nyina ne gina yankopon de obeka so. Nti ti nyame bie kwan say na me pesa me ye na ogituma e be ne sa. Man proposes. God disposes. Nti ne say nyame gituma be ba so nyame anya ntum so dia. Ye ko ye ni ma. Ne ye gina mu. Okay. Yes, I understand. Okay. Monshan so my. Monshan so my. Zanka bo monshan so. Monshan ka bo so say yem fa ye penya hwe. Ye mu bi ho am sa na ye boy bra no. Say ye pepa de. Bi currency da. Urade pen enye ho. Yeah. Urade pa e be ye adwuma urade mpa. E kire din. Urade mpa e kire din. Sa na tie. Ye bom pa e bia be fine. Abajara pay me samu akwa babie na me ne etiefo ye hye ye hu kra kakra and command ye bono na matuni din say as the year draws close akakra na afide de akwa wiye we should measure our life not by what we lost we should celebrate what we've survived and become and then the free and I said the free and sa afini mu and was ye hwe na mom ye hwe enkwa ye wom ana se se ye tinkwa mu na mojadi ye mu afrusane na fe ye hwe enne nyankopon ase. That's what we should look at. And yes say e bi afi mu no me lusu we me ye we and one typical example is you in Shaba Kwadwosa Bibi. Obia, you are very very strong. I know what you lost this year and ran ye di hu nkomo but ni nyina mu no wo de ato wachi and you are still moving forward. Everyone de bra ko sanity sanity say o bobra de bia da no enwene de denko a we Obia wo dwene de denko de bia no ahwe bedu baabi no beka wano adure age wo krafru nsem ye du baabi a say we expect bibia wa brabodum enti no ekudu de den a say wo senkete na de ban so ene so wo gina wudi enti de bia me Obia me family life no se obetie me yi pa na etiefo ni tie me ya masema me kan bia me dikan de nyame na dikan aya me mpese me hye me ho aye bibia me ye wo mabrabom that's me enti ane mo bia utu no se nyame ma ho kwan na sa de kro ne bemu a ya wo bia wo brabom aye fa ne sense ton hwe ya me ma ho kwan a emba
ebi so ho a wa kono tumi kofa saa ne ma na yeden e de ba but sometimes utumi je wa fam de nyina awie na hu ne se de e ba ye no emfiri honfom so a ese ugya hye nyame nsem de besi bia de nyame nim de ntie ma ne ba sa ye nipa ntia ntia se he brana ye bono edu pempen so yankopon akora tumi efa kwanase bebre so ne ma odo wo mu yi pa hwe kwan hodo bebre so because ukwatwe konkro no mu a yame ama ode nipa bi ye nhwe so a ye betimi du mabrabo asusudua ehunu tibia saa nipa kro no ana adehye ne ko mu na emra mutumi tintimye ka wo ho ntam se wo mpa nyame no yenim se de o mabrabo akire ne oha wo ko mu akire no ewie wo no intermediate de bia na me kan se menim se bra me bo no se menam koti kwan men kotutu nduro enkope yedie menya nyankopon to baabi enkobutu bosum bia nim ekwaje mwa wa ne nchen na se oha bi ba me so na menim se nyame nkutu achi na medidi a hallelujah me da nyame ase bi ko menim se eyemframa ebo bitwam etwam nsu ankunmidie baba ne mo mia me na makwa amone so na sunsuan so oba no ye me masema eno ne ye wa na wakofa sa wa ha na ayeden ama wo ho enti no tibia bia wonamu bia de besi bia no ese wo to nchen ba bi na focus sente sa akura de abra no ntumi mobile there are some situation bi wona akom na se one cantement intima obende wo life so one end wo life wa hwe a wontumi nsore nyina wo na so bio da sana brabote enti edu ba bia tibia be komu bia ade a yawa brabo nyina ne se ba ko bra be pra be bra hyesia na nyambe yawa adom be pijaw na all of a sudden ubehu ne se wa coming back to zero chese otumi se bibia san bio e ba sa won wote ho no ma otumi feel so otumi se na Awurade ma me di ye kura ye den ene nko me tram dedam because ade a wo hu bi de na obehunu bie na afiri wonsa enye easy but de nyina kan brabo no ho obefa kwani ekukuru ase eye stages ma na wo fam a wo kon kakra nka na ehye wo den no afi bedu baabi abehu safi no wo we de ne be ye den afi wo nsuro hwe bio wo benya tough skin enti de besi obra bo mu bia no obetumi agina wo na so abetumi agina nimu. So life is like a tournament. I'm telling you. What's a tournament to crampo here by you for footballer. Yeah. It will group stages. And suddenly you call the next round. The following round. And to pra na fe wo ko wanima. Near the crew no e di amount. Afcon ni ya sha ase aye boy. Eyen yimu akukansi. O ma sha ase ni we group stages ni ye nyina ye bo futu fry. Ye be wie no. Emu mienu e be qualify from each group. Na mienu so baby do mani asa chiri fia kufia kwatena baby adwena ho. Okay. Omo wi a ombesan akọ next stage. Eno so mo bossa no. Ombesan yiyimu saa. Ne yiyi e be kwa akọ last four. Last four no ombesan bo mo ho. Do first winners no second first and second winners no. Do kwa kwishia finals akọ periku wa no. Mo nso so a mo di second nso ombesan akọ third and fourth. Mo wi a na mo a mo call finals and do be win the crew na share nse mabrabo no it is a tournament no it is a tournament ekwan ne wa I'm telling you it's a long journey it is ye di bro ya she bro yen ya si amanfo kakra be she kobra ne botoma e bia make say no na enhye da nhye ne ho sa but wafa bro nya ne say walk up a wo bo ache say enya sim kuma odin last nyina agusu gidigidi sa ne wura fi say ifiri opepon bosom ne kopom agefo no mu wase ne bosom bia from January to February emu wase ne bosom bia ti se opera prechire nyina de nyina gi wani a afi be hu say free January ekono bo hu say kwan na gwa undu da o he if you say they said they free ayi akra ha no kopaga ekwan na gwa bo say if you wakwa undu da se na da be ne beduro etino it tells you say ekwan na yetwa ne wa ese onya abotre de besi bia no hwe hu ne say ka ho tournament na wo bo eye den a wo be ko bi kura fi wo be din kugu obi wa make say afi odnesi na nisu se nka anya hwe no ese nka ono anya sika na nka anya hwe ono atumi gene plot because amanfo fi atu atena no aye ha adwen wote nkra ha no ma bra kom na de ba kwa ma obi bobra wa kra ha den eye dan han enya easy obi atena obi fi be 30 years and no chief tenant wo ho aya na eden because eden ya benya na kra ha no musi kura just single room and porch keke kura no bra obi odi acha okura na ebi a month a year no ebi e be 3000 odi acha okura no obesan ju 2 years advance 6000 ebi na ho ena okope ye friend say single room safe container it depend area no kura wo pedan ye kan
because wo check here and baby a obenya dan a eye papa kakra memfa ne say bia na single room self contained a dia obenya ho no ho ye guy kakra no e be the amount 1000 1002 1005 never ne say 2000 I'm telling you so be the amount never ne say 1000 kra na times a year no times 12 no you saying 12000 no due 2 years sika 24000 do be sound in the SK way kodo ba ne nyina so be ka e see your rent issues in Ghana. Our rent issues in Ghana, it's a problem. And what can I say? And a binding soon you're ready say we'll sit down. I'm a timony for I'm a new flexible for Ghanaians to live in. And as some way no I ask a bisepa ni ko yin about us. You can answer for. I somebody a hard dream papa. But you obey adwuma. How much is your salary? Sign up bosumi ye de be ma wo. I hit now de be for car. Aba Monday to Friday. Uwe busuya, and they all depend on you. Utility bills in Maya, Ukutaka, Ubetofu. And at the end of the day, at the end of the year, no kukusika kakra we to me save no. Na dia kwa mobi for rent. Black and the Korean woman say Ghana we are just living by grace. We are just living by grace because me who say seke ekajuma ye no ho akitua na omode maye no. Ya defo ka akọ e de bitu aduane die eno e bi ne e de ye bibia utility bills a yetua ne ade ne at the end of the year no sika e de bitua ye dan ka ne ade nyina ka bom we are just living by grace wo do pa mo bi mfrenka ngira me se ne bosu make tua oje no so ye na expenses na at the end of the month na onhwe mfaso a wonya so bi benya 1000 kura to ho no ma hwe obi ka jese on pese obi bobra enya bra no on pese wo bo sika na adwuma na wo ye ne sika e de man na chairman busum ni dua so yeah expenses na be you know to me boka be 1005 e we chiri yes obi to me boka 1005 e bi kura to me boka 2000 at the end of the month adwuma wo ye no busum aketu e de man no na carry forward na me ka kire wo obi 2 cans wa be adwuma for a daily sen was spending Monday to Friday yes sen na wo gina adwuma enya easy sa enti no e ba ne sa na ebi afe no bibia nkoyi ama abusuan so down abusuan down ye mu bi ho no ma abusuan no me papa firi mu yi me anko a de obekɔ school de obeye den wo na ye be frɛ alkwadwo de be ya na sɛ wo busuani enim sɛ wo ye adwuma no be fa phone be frɛ sɛ wo fa me de hye sɛ ni sei na me pekakra no wantumi anya ama no wonim sɛ ade ya ma ne ye den pa ne titiri ye no ma ye tu kwan bankran edi power ha na ye mfa ne sɛ me wa kra me ye adwuma ebia wo fa ba ko so okuma se yenim sɛ o man Ghana nso de enkuro na esoso pa okurum ha sei no eya kra ne kuma se ene ye kuro kese a obia bo opese otu kwan ko bo bre ho na nani bre se obekro na wo fa frɛw sɛ ne ho akere ne anaso wo fa se bia frɛ so ohia mmoa na wo frɛw na anye ya na je sɛ ne nsasi fom o chairman insist form because DJ Malon one crying or ye adwuma o DLFM na wo fa ba ko afre ne senior afia no ahia na asese mpeka krem prepare na amfa kodwo no kra won kan sa enye yizo wonum sani obeka mo kan say me wo fa sa official po na bibi aboko de na nkwala ne nso ene oba na obi aho ye ayi na me se afia so na ode sa na je se opese o kire se wa obe hu se opese o kire we se bronya no e se o prepare kire ma no you got it so tu ani hwe benkum ni fa atum se enkonta bebi kura na ofie wure kura ba bitu afi we fru dem enye yizo na je se otum se pressure na foul no cra ye besre ye listeners no unim man fa pressure bi anto ho so mimi se me ye one type ambra me bo no bra ko bra me ma bibi anhya me so no metewa no menim bosuma ketu ya meje what you say me fa unnecessary pressure anto me ho so ma bra bo mu da bi afi nya me ya adom na de open won saka fine won sanka woni nya me ni asem bisa woni obi anu ntokwa enti wo peden ya han ya emo bi mfa pressure anto so nkan twa bia wote ne nye bia wote ne nya omo a na firi ho hwe ho asrewa ohwe ne kese ne wanwene ne buo obi akofo necessary pressure to no ho ma me kese no bosoma aso afia so ne sika wo betua me fie wura no no atena se adwene ho a just obetu ada because emfa but one thing so they say we need to change our lifestyle send your work no asrewa ohwe ne ho ne kase no wanwene ne buo and obi wo ho no ma sabi ebi ni ho but the kind of lifestyle o live no extravagant lifestyle person o ye bibi je say doso kodo kai you kura woni bi but a year beba oba ko rent car just to show off
Madam for back community in common and say, or sitting in Pebian on the corner bar na one time. Sa na kyerɛ sɛ ade na bi nhyɛ da ni hɔ saa o ɔma ni mpani ho deɛ wɔ mu no bɛhwɛ na ɔdeviate mu bi sɛ na ɔse ne dea sɛ ne nyina no akɔfo na ɔde rent amanfoɔ yes ebi ni hɔ ɛna ɔde pressure ɔse a pressure to no ho so na gidigidi obɛwie no na kyerɛ din yɛka aba no nyɛ kaketoa you see yɛm bebree especially we the young guys na yɛsi suo no yɛnto yɛ bo ase abrabɔ no nyɛ mirikatuo mimi tuwe yi bicycle mento bi mento motorbike mento car ɛnyɛ me pressure no enye no ne ha me nya bia mepe but me nya me okay with it se trotto na ese mefo meta mudu na saa ne ma na ese me nsan ka bia me nsa beka enti ade enti na ese me hwe obi abrabo a obo a ne ho to no ho na me di saa esa no etwa me de emwa yen enti e besere nyame ye wadom mo ni sadu hunu ne ba mu a ye na nyame ase se odi amamu na that doesn't mean se emfa no koso ne focus kakran nyame ye adom na wampo awurade onyankopon na okoso aye bobra eye efata awurade a menim se mere pam nyame na bebo kwa to baby kwanna niam ahodo bi a wo pa anim afi wi a wo nsanka no ene nkyere se wabra ba bewie no there is a time is coming na wonso so wo besere bi kwadwo osibisa tonwum bi a wato ne din se wo yaya aya to ne din se we are going yeah sure also it will be hard we know and the road will be muddy and rough but we will get there. Sure. Heaven knows we will get there. Kakran. Ibedu. Oh, why not? Ode bia no, ode o pese wo hu se wo dache no, unya abotre ma to to ne ma ya obedu ya ya hwade. Kwadwo me ba. Ma ana a freestyle show ne ya. Yeah. Good morning. Morning. See ya, Afisha Po. I think coming. Me ba show you from Hitman. You are live on DLFM 106.9. Happy birthday. Hey. What a pleasant surprise, man. Happy birthday. Me waha inshaba kwadwo sami bi wahanum. And na kwa your birthday no. Ni yema happy birthday. Nyankopon hwa wonya okese. Na fe woma wo sra no enye sonko kra. Wonfa wonfiri adumo enko adumo. Won bia wani na fe woma wo high pa. Ntana pay your friend our morning show you so na see ya mensa ya ma happy birthday kwadwo sami bi so waka bibi acho yo oh see ya ana pay de ye kan say ono nyame a ofa wo efre wona eyem a wonim de odo be ye ogusu de wo ye no ye mpa e bone say o man wosra no enye kese ono nyame a odi Mosenim e de Israel ma kotwa pokoko no ye mpa bone se saa na ono twede ya mpa Nyankopon no onye wo tumi bia ma na homene so ekwatia wo no ono Nyankopon a opagya ne nsa a obi ntumi emfa nto fom na odine sato fom so a obi ntumi maso no ono Nyankopon nya wo saa trese benaka edu ba bia na Israel ma ene Amalekfo kokon ye no Bible ma yete ase se Nyankopon ema Aaron ebo no homoden edi odifo Mose nsa ekosoro na omode botan to ase se be ya ne nse begina soro saa kopem mra obetumi ne atamfo no akon edi wono so nkonim na Bible ma yete ase se ono Nyankopon ema Mose nsa ne kofoma na Amalekfo ne di nkugu Mose nsa ne kosoro na nkonimde e badis ma Israelfo ne ye bompa ye se ono Nyankopon a oma Mose nsa gina ye no ono no masa won nsa kese na nyame pagya no enyina na obi bia da obetena won nsa won so no oma ne nyanhyira oni Nyankopon ma Joshua ema ewiem gina ye ema ototo esoro bo kunkum na tamfo no Nyankopon nya wo saa ye mpa e bone se Nyankopon ankoso entretre ministry nim no bia beba won nkyɛn no oba won nkyɛn a sɛde ode ne ha oba ye no onfa saa wo ha won nsan ko bio Nyankopon hye na woda we no onye ne so kokra so happy birthday to you see mensa nyame nya okese na woda no on pepre chiri fa Hitman na mu nyina mu wa adwuma because me ba ho no pe du baba see about no pay ya ewom ejina no pay dia me wo few rounds ba ya betro papa mon chame me ba ni nyina ye di wow I just see ya happy birthday and confirm out ni na na sami bi aka no and we are so proud of you ya mu bi ho no ma you've been a blessing to us and you to me can you radio so the be kind of say DLFM adwuma phone nyina ya ma happy birthday into my money way ma see why and our birthday happy birthday and confirm out
happy birthday and come and see your mensa. DLFM adwuma fo nyina ma happy birthday. Nyankopon hwa wonya okese. One mama domino embroso. Ya wo don sabe kan bia enye nhira. Wommie wani wommie waso. Na fe wongo sra no. Enye kese pa. Happy birthday and come and see your mensa. DLFM adwuma fo nyina. Any penny for my happy birthday. And this year mensa happy birthday and confirm. See your birthday. I mean sure no. The Yankopon de yo. Ever since I am a friend, no that time be na men I will brush side honum. Yeah, madam for balcon or your hairdresser. I'm one who catch them say, I am men can't dress your men and say, what chiano na or you good pa, and I'm missing on the way or so on in Asia. Cantamanto. No, I think the Makola honor so in Asia open. At our monetary power with DLFM so now. Or your one of in a mini pa or canocre. Na de nyame nka no onka de nyame aka nkwa na okanti nyame nhira ne pa nam so wow na sisi anye yenkwa de nimu no nti de ka ne se ono nyame ne de onya efrew na ma ho kwan a o ba bi ode wo kro ye de ohunu sisi ni kura de ye ne nkomam nyame mere pemu no ne ma ka se bibiri ho no ma no twede ampo yakopon e de ne beye de empa ebo ne se de ye pene se urade ma ne kwatenten onyini kira ahodin wom na omma ne nwosra no enye kese because nyame ni pa bia ehia anointing eno na etumi ma wugina wo nan so se sofo mu a eno na ma wote nyame ne enti nwosra ne yade ehu hia de ye bom pa ese yankopon ma ne nwosra no wotinya otena ne nsa ade ya ne se obeye sofo na obidi ne ho abeto anim se house ni wo fam ne nyame ntumi anyi ano nyame ntumi amwa no e basa ne nipa ni da so ayeden asa enti na dodo na no ma okwanya mincha na mfa na wakọ sebe eduru so akọpetumi bi dia bọ no ho ban obi we na akọfa ha dia bere no ti ye bọ mpa ese nyame ma ne ngwesra ne nyekese ani suadi hunu no enye mo sebe ye obi obetu na ma akọ ne nchen no yakopon betumi afa ne so na waboa no sebe ya amanfo dodo no betumi anya gidie wa urade mi ko unim se ade ba ko emani patumi sachira na adwen tentem esenkyerene edimu akotene pa oh yes bibi kire wo so pa no nya ho anu yiye na all of a sudden nyame yema wa utumi nya dawbi etumi nya ho ahoa bi ma utumi do ho ma nyame prekope nti ni nyina ka ho bi nti nyame nhira no na woda no nya no so what's the difference between a prophet and a seer? Seer no the seer hu no aya de ye specific and prophet nso no prophet ne ye eno ye kan se nkomhye no ohu die ba besi prophecy ehun se ye kase obi esi a enipa no ono no something specific ade no ohu no sa pepe na etie and empa ho we hear see mention especially when you talk about dreams say daye adaye so nyame amma no ehun nim die a say wo so daye no na oka kire wa said the etienne pepe obetumi interpreting simple amawa obedicoding fine wa to say yes they were breaking it down we di hu agora ebesi the last time bi na me so na me so da na yeti obi koku na me so da na dwono na obi me se makoto broni kokko pa okoko yes ya yeti koku na be yebo ano na yefre ho aboye na because no wote ho anadwo dae me ko no wote ho no mo broni ne ti aboye ho wote ho no watwe knife so me ba be wo me oh yeah nti na me nima de kro ti da kro na asem we kire sen we me father yesofo so me ka kire me father na ka kire me se hwe efu na wo ye no enipa na wo ye na efu no ti asem ni yo enipa na me ye na efu no me kwaji efu no bra ko ba na efu tumi kokko ni nyina ewu ehye aye pasa akate so yes enti me kura na mpese meye ina man de share me nsa no mam conditions ye so simple am so me ho beto na maye ni ya nti me ye afuo ni sa nti waka kire me se nipa na wo ye afuo no o de ensuo bi da afuo na no ho no de afuo ni hye ensuo ni nsa se wo mo ano se be ye afuo no bibia ye kama ba beda na se na sa o de afuo ni hye ni nsa na ho ne ma o de bosho o de hye no no ni so
Entina bosom na de ne nsa kan fuo na ese no odi emba gwa to so enti me mekwaye fuo no yo jiza bosom ne injunction odi injunction atu koko no so na wose fuo no asema me kenya se mukumo bra kwa enti me ye fuo no bosom ne injunction atu koko no injunction atu koko no tinsa na me ye fuo no honhom ye di me machi no aboa makoko je se bibia sesa mafu na ye kama so be chiro bibi pa na je se me be de me nsa kan ya ne de bi di me machi ne eboa papa na fu ne ye ndi papa ne ba na ni age na honhom ne se saa je se wo ne ya injunction atu ya de injunction atu so a wo fa suma se yi ne wo ho ene wo kire me na wo ka kire me se saa ne ma na lako ba ni me se within be ye 1 week papa na ne baba akon senior high school collapse ye no wu ye sana niema na wamfa anko no bosom ne temte me nka unyame de me pananum di a anka ekire din ba ne nsan ka me no ode ko papa no so ma ne ba no oku no frat mena me ka kire wo enti dayeson enema bi ehu pa de munya nyame nipa nyame bie nani a otumi hu dikodi wo daye manwa ne yame ahira opa because nyame ni nipa kasa e wo dayeson mu okoda na wanso daye a na wo sa nipa kro no huhu mu no you are dead wawu se okoda the whole night na ade echi ne wan so da ye bia na nam ho no ma ate se tuntura ehu pa ese otumi so daye te se nyame tumi no communicate na wo so de na wo kwa wo hu ni se ha me kwei de akwa na bestu de na beto me de bia na nyame ni bankasa te se wunya ni nyame ni pa wote sa na chama yemfa ni agro right nti se nyame nhira no bida se papa na ebo no wan so ebo no wa ne ho ye o se 25 wo just 2 days 25 bro nya dana nkasa no no wa shen na obeko bia na asa ese no de amanfantefo nko a ode amanfantefo nko se ese si Cape Coast sa o se o men bebre o se no be call regions ne district ni nyina Obia be akra ha ne de na mse bedu enti e be sere no e be sinfa ebo no Dani yakopo Ghana yedo we say Ghana de de ade ba kuma ko bi na ma aya na ha adwen but aside the no de Ghana yede se ne ba bia o na me ka kire blochire fo no kra se o mokwa ho nye de ba je se sika ntra abo ohia na nye ohia nka wan na ekwa blochire ko yede ho sika Ghana ana so meti abusu apani tupac nka o rade o sho sa medina yi na to so obetumi abo kakra desktop mate but fa ko wakrata mo boso no e be tifo be je na odon krato bi bejae o say tupac na mo de ama no waje atom enti o say yankopon ya doma 1st January o balance birthday 70th birthday na said you bedin no Ghana fo be hu say yes sa tupac be a guy minutes after 7 major stories making headlines for Wakrata Mobos when you know about in Shraba Kwajo Samebe. Kwajo, Ubreni Ghana 40. Right, Brako Bramina said, the Infana say more day may a tifo muchi free a chichini bench and Yankas a trade upon Yankopon. Unshra were more and pay a Mayana baby Druno, a Yakuakrata, a Moboso, and some hotwa, a Kuakrata and a dear banon and pay ye see a Sudiana. Yetutuno asrane abasa ameyetifo ehu de ekọ ne de pa ewo oman Ghana na no pay no yenhye kuakrata na se na yemfa eye Patriot Press kuakrata no emfa enhyase na esro ho no no ena ode abetu dwase Pandai MPP Hills Supreme Court ruling on rerun etimike say MPP amayokoma no echirema wona ma hye bedwane de ma de hye wonom ewo Pandai me wo fase Matthew Nyindam oniminyamfo wo hwe aginesi a eye Tamale High Court AC yesa batwa omoto ye mfempem ye ne dunu nan mu no monkoto no foforo bio no Supreme Court echirem se omunya abotre na onfa ne ba ko mi ni bitutu na kwan mu bio ansa na ba no omahu de ombe ye se ombetu bio so omuntu bio no na omotumi asisudua enti no MPP amayoko ne chirem se wo hwe etemu a Supreme Court oman Ghana Court ku batande ba ya na yade aso mani yipa ento mma oman Ghana Court ku batan Supreme Court mo peaf wa yade pa na se de waka no na ba no kra de omonye ready so mbeto aba enti de omaka no Supreme Court waka enti omode na se pa na aginesi a wasi mu odete sesebe ano manam we ene asama eye Patriot Press ku akrata no esro honom ode epaye na wo hwe eye banner headline asama eso pa ode ba ya na ubehu MPP amayuko no mahye bedwafo pi wa ha na muse atum se omania bere pa omokokwa pai na ubehu domkuma ewo mahye bedwam wonom pa no dini ono kran so bogura mu
ewe futu wini ba ne potem a oye wono mrahye bedwane oniminyamfo Alexander Efenyo Kwamena Osahene Maken ni foni da na musei na microphone sisi n'anim a kyese onibu afu pa kansama na wochiri mu a MPP minority vowed to resist democratic decline, oppressions and injustice. And to make say the MPP must be before nature them say. Ade asebe ebema kebam kebe membu no eho agufi na yase ne de omom peneso ne empeneso china. Efin so ehunehuna ye betete mu ye betu ye na yesi so ye mpene ye betata mu ye bekam kwasa bode ahyemu ye mpeneso da. Ade abeya atanchi ade ebi nsi wo manyim ombekọ so agina omo na so sedom kuma na omo apere maka mu kebe membu no etime de hina oman Ghana yetimi akoyanim na atemu a etena tentrene etimi edehine wo oman Ghana mti weni nsema hodo a Patriot eye press ku akrata no ede betu dwa ene anopai na yenko yanim ne yempie mu ewo Daily Graphic okunini ku akrata no ode aba na okiremu a nyasem kuma akra Ghana mampani John Dramani Mahama mfoni da hanu musei ena afi nso empanifo mampani pa wo mo sei wonam kwatena se na mo nye ehwehwemu mfamfa o man Ghana ya mamra akwasibo ne beka ne se Constitution Review Committee pa wonom o makwa ehwehwemu bebre ede ho sunsuaso no aba abeto Ghana mampani John Dramani Mahama ndimu a Ghana mampani ani age papa kyese otumu sem empanifo de krata no ehye ne nsem na Ghana mampani so ani age a kyese otumu se Sidie ashenefunu mu ma enya semkuma kram. Ne kuwakata di chirimu extend presidential term to 5 years. Constitution Review Committee proposes calls for fixed campaign period. Timike se do mu chirimu committee for no abedwafo no hwehwe mu wi na mu hu se dabi. Oman Ghana bana yeto na ye no finhye na no. Aye o mampani bi besoma finhye na ye so wonfa ndibide nto ho. Wasan akoye kwoto aba na wasan de nkunim a na wasan akọ nimpre nan so mo kirim se dabi o mahunu se no nemwa obi wa na o ye adwumaden pa esenka yetumi koso asom nan so na ne time aso nti na eso so de so etuma hwehwe mahunu se terms no first edidi kan yanya ne mfie num no nsan ko mfie num bi nti wo bo ho mode na mode mo so ma ga ne ekoto aba obetumi atwa mfie du ansa na wo wosom na bawiye nti o mo extending from 4 years no emfa nko 5 years eno yade ba ko a wonom etimidia ba bonten ene bi nso mo hwe ani mu se abatu odu ne ye bonto a esi ehu kwan pai be fa so na ye nto na ye bono ye nti se o manga na sika atitiri na awubiti abandwa so na udi o man so amanya okobi aba na udi o man so a otumisi saga na sika no de akoye campaign wo bewie no ye tumi hwehwe mu nchi nipa no nyi sika na wasesa ga na sika akọchicha ama amanya okobi na o madi na o man na bre eno ya de ba kon esi ehu kwan pai be fa so a eduntu aboso na beto aba ye fa hyehye pangu akwam aha na ye kọ ento na ye bọ no ye sesa o maga na sika wa sumpeni dia pa osika ohu saa ne ma no beboa ne nipa bi o mudi sika wuregurem se be ya nokure ma no so ya de ha adwan enti Constitutional Review Committee no de me beto abonte no enti no Ghana man pani ani age wa seresa se dia na funu mu ma enya simkuma kra na Xmas mad rush shocks Accra Kumasi 4 collapses in conjunction. Etibika said the Irahosem. We nim say Dubro Nyada. Na Jadi Koso, ewo my Ghana. Yahim Kurahu to Munia dea, any mention. Na make us say no cranage rema. Asante Mantemo, and if you soon crab Mantemo no, and Yasim Kumu. A man for Brel mo Breno. Teso be quack with Dija. Any pona bape, so just when your baby crown found non fancy. A bar peso say deal our Jumedino. Just say, a beam quani biaba. Ubo Ramon Crabo Premantema. Central Business District in Mudie, or Muchirima, and Yasim Kuma. Udru Ghana Cocoa Board, one of my son acquire National Investment Bank and Honum, Cocoa Board, a why they son CMB. Equa to Equa, a Kimbu Honomana, or Muchirima, and Yasim Kumo, Mok a Makola. Tesenie, Utmibo Remarco Cantamantua, when you be fa. When you be foul, UTC side way, Rollins Park ho, just a nippona bar peso. When you be fa, Nesabi, be nipa fanso, I what you can say, pavement and can you pay free, K1, Kobe Fasono. What much rema? Say, said ye, Aquajan sleeping peteku. A dreadful church or maniama,
ene ye jenne mako kako atenkwan mu de mu hwam bibie bi wode mo ahyehye o pavement no so ntino enempo Ghana Cocoa Board anim honom ene Ghana Police Service Accra Regional Headquarters tese amanfo ahyedwa de akọ police station anim nyina baby atrotro da bes ne begina no wo ma hyedwa esikwan ne nyina enti nipa ne si a ka ne nya baby nyina ene nipa na bo apeso na chese obi nkwa no obi abawo anya sem kuma endra da arahosem bema ba ku wiye bema ba ku ewiye ewo CMB anim wa NIB wa National Investment Bank anim wa wadu Cocoa Board na wusi akofma branch akọ CMB na ba ku wiye afoforo miensa omo da yara sabia mekese omo aso aye hye ne nyina stampede congestion car na nkọ ne bi aba na ye piepia ye homede ma me kwa na me nkọ ne bi pie bi enti wa ho oten no na watietie bi so na akọ anim aten ede ba dia ede anya oman ba akọpe asoden bebre oman ba akọpe asoden bebre ye kodi bronya na nipa kowu adan ye kodi dwa we bi si da ben eyade ha adwen na kokumase a endra da madamfo ba ko frɛ me ɔse kejetia amanfo anante kofie ni nyasem kuma ka na bi ma o na traffic na chese dom na papi so nyeba bi mfa wo nansi onye ba bi mfa wo nti ɔmo se de ekoso ɔman mu sisi ni de Accra ni kumase ɔmo se bronya na amanfo die di no edom akɔ hyedwa kɛse ni mu pa mo twifa di paso no ano ɔden pa ti se wo so de anopa ya kodwam a mesrew aya tete kakra nkra hwere se congestion dey too much a betena fie me ka kire mo se mo bedi dwa last week ko na se mo sha se di dwa no because also train last day ni dia ebi tumi bi ebi hu oden ti wo ko na se dom ne bo pe so ahwe na watwi afa so ti de ekoso nkra ha no awre se mpa nipa ba ko awu e wendra da CMB okodi dwa ba fie keke onye boni bia yetetia ne so aku no endra da got a pointer and can it him say Ghana National Fire Service ekofa wo moka ne kosi ho e na mo spray nsuo gu nipa so na nya sem kuma ye spray nsuo de gu nipa so te se heat no esene shatawalia ogina simpie so tonwom ne sa akwade nom ne dade Lumba no mu gina paso tonwom na manfo aba na dom na ba peso ni bi ne course a che se enya Ghana National Fire Service kura kopeti nsuo gugu nipa so a kendra yenti asempa enti ehwe ni yi yaka DJ yaka Ghana for nzo mu nipa baby yaka begina na koblane ahye jenne esi ho ton ene mesi guduru CMB ho a kube ya nesi kube ene ye ton kube sisi pavement so anka ne ye ton nazri nyina tonton bi wo ho ehu keke ya jigwo nyina boso eposifo na nkasa nim ho ne yediga asi wo mu hu ye o kaka pe ye betata o ma ye mpe nokre de be hunu kura de hu hwe o we de ye nketuam kura ye hu hwe baby enipa be fa no yes ye mak enipa mfa ho ye bediga ho nom ne ba bia trotro ni begina apake ne mo ma ne nyina ho a de be hunu kura de ye hunu hwe ti yes ya so oden ye hu hwe da aso oden ye too much ene ye ka ho ema nipa wu kurumu no ye manya adwen nya adwuma na sebe ye kunkum ye hondo we ye nsema daily graphic e de baye ayo de hopa so obi kodudwa na wawu eden na the new finder e de biaba na wona mu kiremu a sika akọ gold no Ghana ye kokra ye kuri se kwam bibi akọ nkan yo Ghana no mu kiremu se de gold ne de se de mpenifo so tena ma ye purchase ka akọ kwan so ne de ye kokra enu ya sama so a the finder e de baye ye kokra the gold ne de nyame ayadom ye ne ye kro no ye kokra na the insight e de aba no we chirema don't bring back Bawumia mamo nsan enkonkofa Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia akane omampene be de chire emfa mbegina MPP amanyuko nanim se twintwantwa mo de omo hya amanyuko no kon amuni se papa we ni modern monster dance ani we political scientist eno de kokobo e de ambo MPP for no o say pen wesi ni pen no kra ba kope se mo nim na mo sign my doctor
Alhaji Mahmudu Bawumia esa ko gina pa so okopere omampani we mpia mayoku ni dimu dia se de mu hu no won fempe mieni aduonu nwotwe aduonu enan mu no besen hu bi o 2028 because papa we no mo ahweba hu ne se wono ko se okudi sofo onye politician ento an kro nim bo na mo ko bo ntware enko asem mfa city na mame o mu kire mu a ade we mfa nwene pa papa yadwa o se obi aga na fo ani abre nisifo eye campaign atumi so mo de campaign nwum na se ahyehyɛ nwum papa bi na mo akɔfa senior ma nwum na mo bo life tete basim o se we yemfa nwene tumi nti ba omi ade mu nim na mo de na ba nim gu ase pa mbesa age no ma be hu se yes nyankopon wo yodo nti ehun nsɛm no nti we de o kyerɛ me anim asɛm ka o se nana wasuma political scientist na de nsɛm we ba bonten na punch kuwaka tandi bia ba wa punch bi no ponche ya ensem ode aba no dos no chim say Nanadu Jamfi rewards 12 hard-working staff with brand new cars. Timka said ye Nanadu Jamfi aya de mu de pa chim say adwumayefo a wo mani abede o mu ye adwuma no mu ye ne yi no emu makoma kutumi no kwama o mahyen ka eyetia rubber enkansuo da Obia sa kanede a wa prepare ma no tofa nwagum ema adwumayefo nani age pa entu anamutu a nana edu Jamfi atu a emu de pass anomanama point kwa katande aba ye hwe anim se nche yenso ye de yense be kan anamboa DJ se ebeba ana kakra nkra ebeduro anamboa nke ebe pon be wi ase end of year DJ Omali on DLFM V8 na kwa prepare chira na nya sa ana manka ni yi eno ano no na kwa prepare chira ma ba ebeduro anche bibia bedadin na end of year no ya prepare chira ma na ze bibia dadin end of year best adwumaden hene na adwo siriki na de asi ho wa prepare chire na nyina ya twa ahia na ya bompa ya ma no ana anya sa Dr. Mahmudu Bawumia sa na okan wo se ana anya sa tse wo tetie ni pa okase wi na obi sam sa na anya sa yesa edo ano no na eye PWAC CEO edges moderation amid Christmas celebrations into openi chire mu a wadwen ho ahunu se edubro nyada se de amanfo bi tu omudu omutiri si fom ebu akuro no de omuto hwewie mu no ehu pa ti Dr. Prince Nelson Mototi echirema ona ye CEO edema PWAC Natural Health ochirema in fact edubro nyada ekwe nipa bi fa so utumu sa akokoi otumi kum kokɔ bɛyɛ 50 na watena ho no wahwe omu nyina dakoro otumi di kosua bɛyɛ 20 bom kwabrane nani aha han si hɔ ɔse yenya ne saa o munni ni moderate I mean mo fa pressure nto mo ho so bro nya ne de just few days bi o bɛ ya boroso ane na wɔtwe wo wi a ebe de se school ni a wakɔtwe exams na exams no ye bibia ye fa ne sa wade ebe makwan asa ne ye ne aka ne na mu daisy akura de magu ni nyina nti secret mu nya de bio awade ye da na inso hwe na watwere no sunsuan so no those days no kura de na yam printing sha unsem teacher ni twere paper so na obegina bobbo ye bobbo free to na de ba face so enti ye twa ma odidi wie wadidi awie na ye ba kofi na nyina kwasa la tententen parade na yakɔ na ya hya se ya bobbo sa me no wabobbo bi wadidi amen ye bo wudin osimesi enipa ni mo ni mo anzo ani kura school na ya bo wudi na wo mu proud na kyese wawe wadi awie se wo ka sa anwom no wadi awie aka wo nsonhwe wadi awie aka wo oh chale school na ye de those days na gromo do and say na mo say bibie na wo fa atumi say yes nsonhwe na atumi say wo de no highest ni ye 30% atumi say de aka ni nyina ncha da mfa nto ne basa wo hye de ni line mu say wo tete ho sa wo hwe de kwa de bodi na mfa say je wayi fum ni ade a enti no say de akora mo say sa mo say Christmas no mo celebrate ni moderate say be ya ye diwi a waso nyehye wo de danka o moni na ho wo de ni nyina di bro nya ni wi a ye di bro nya ni wi a be wo say yes Yankopon wo yodo enti wo de afutuo de amagana fo na afi nso ma mutwi motorbike basa mo de mo konsi fo na mo bu akuru afi na mba kire stars yi o se yen kan kire me say moto no ebegu ani mase bia dom wo de gu ani mase be bia wo twa scratch na be wan na tim na wona mabu na afi wakoya adeso mabusua nti ye ma ya adwen enya adwuma ehun sensem no no ehun sensem na ba no
na 2025 enclave to chire me say Mankranso DCE crowned best performing DCE for 2025 mu chire ma Mankranso DCE ne dia fi we nyina mu ye pe DCE a mensi kracha ba na msi na mode bo so ne ye wonoa we nyina ye nsema punch ko akrata no ete epaye na meka se de Krosak form penifo chire me say se de tie no o market tua won sensem ne ade ne se de penifo bu o mokwase na no odin pint no mbakwa koyo ye chire industrial strike e baso industrial action won be tekini na nsenya ne penifo hwa de o mapi ho if we say edidija wo hwei enimu na nenam na se mu didi me na modem sa buru mafuru so je kiaw egu so na se yen ayeye adwuma no mama ye mprepreche ni de me de a na den ya di ni wabegu fom pebe bia kwotena na kina mo hwe ade a mapi ho wei eye nsema hodo a the daily satellite ko akrata no daily satellite antisinia you point ni free na fa daily satellite ko akrata no eto so fa mame na wasaka wa say repeating Bawumia is dangerous for MPP in 2028 political scientist wasaka asem no wa bi simu nim na mode Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia edene ba bi odi a ene wada wodejeje maso ye be ye hye no kuguo na wo san akodo mo ho akotum bi no ntemo mmode ara munsisem Bawumia ba bi o mesa din kuguo ana ho sensem no na Parliament Chief Eddie Masefi Shrano pushes for responsible mining to safeguard environment. Katafeto sinsia ewo daily satellite and eba mane say the daily satellite hrema. Eye Shrano Sefi Shrano mahine hrema. Oguso to ne masebe boa na ade hye mo mpotemo no mutufu magudie no. Won betumi etunu kwampa so se be ya tena ye ne yensu ene yakwaye no. Ye betumi abɔ ho ban ene ho so sensem ode aba abetudwa emu oda pa yakua ne yempie mu ewo the chronicle kwakata de binam the chronicle him say cost of living in good and Mahama Professor Smart Sapon survey report to make say de Ghana Mampeni John Hedra Mani Mahama Afuni da no msin wuchirema Ghana Mampeni ba ye no waya dwumaden na dwumasona ekwankan na Ghana Mampeni John Dramani Mahama amane enipa sitrim ayede atadwufo wa yatede ne mabu akofom Ghana ni nyeska kitwa bi mpa otumi dwudwa kama mane makonkan de momai titi se de nyame ayadom o Mampeni atoto ne ma kwa ya namso ne de se bibia nsi na dua bia mete bayra homam na bayra ne ntumi mu akese de Ghana kwa ya namso no ye kwan pa ye kwa ya nimu anesa titi se de amafo sitrim ahyase eyede Etiwei yensama the chronicle de baye cost of living is good under Mahama sisi enipa sitrim bibie konkan de momai yasempa pa na domukuma ne kirema NDC ayo madwini bia say Ghana Mampeni John Dramani Mahama wombesen ema no akopre no masan de 2 media mano no wasan be som Ghana tetem na domukuma ne kirim ze sebe Ghana mana enye ahini akonwa wo dabi enye stud enye ahini akonwa na sebe Ghana Mampeni John Dramani Mahama na Ghana na nyane dia se Ghana fo ama na kwanya manasom ofo dikan efato so mienu a na mokura kirim se ye kon Mampeni e wo ye lucky power manyimu a wasoma che na o man Ghana manyosem dibrebe wanya bia Ghana Mampeni John Dramani Mahama ene ekwanye wo yakwama nanso ani biribiri enti ani brenti omo pese omo prepare na Ghana Mampeni eso ni namase na constitutional review ne ade ase be ya no masa ama na kubio aden ede ba dia Ghana na ye wonko awodia yei enti Ghana Mampeni John Dramani Mahama no so wani Mampeni bie wade ne besie tidom kuma na dwa omo se yanka nkyere Ghana Mampeni John Dramani Mahama se go boa kra owi gari just say grammar crobwa Mampeni ndi oni bio the time aso 2028 odi akunya na beto no akọ eni se amanyokuo ni person contest on fini pa from ra fi so man mra na ye ntena se ema obi mfa ne tumi bi mesesane masa dabi sunne bi nsida tidom kuma na dwa omo hunu se Ghana Mampeni nam sumase ne eni se amanyokuo ni pushi ya se Ghana Mampeni nsan ko bio ye no ane se na amen tomo de omo se omo mpene na mpere kyena
to mampani pese otumi be mampani bi odi a agye so osan akọ ne yam ne ye wo no foforo na owo a onse san din no John Dramani Mahama no mfa di foforo ma no me contest pa se ne din ye wo hwe ne baabi ono mampani die wadi bieye onko no bi sumina bi we yen sama dom kuma no e di aba omo so mo mpene na the business analyst e den sama ba yensam ni bia ba pa na mo kire ma 5-year presidential term proposed said ya ka ho nsam na abedwoku aga na ma mpene tie mo ko yenhye kire mu hwehwe mu a na mo yenhye kire mu dia fa ya mamra constitution ne ho no o mo kire mi say obi besoma mfia 9 di susua yenya mfia num mfia num na difference ne ya 1 year na 1 year na betumi asesa den chairman afi ba ko ne betumi aye ni ma pi won ene mo ye ne 10 na ene 10 years ene oba 20 years otwe hunuma na otwe hunum otetewa na otetew oye wi na oye wi ana meboa ndi mo de be kwa dia 10 years dia at least kenipa ne betumi abobra papa ne beta na chi a ka 20 years obetumi aprepare chira fine what you say ene enya national agenda na ye kona odu si kwambone so otwe hunum so dia na mka kire hu ne gifo bia obewie ne wa wie okra me kura de ka me kumpu anka monya na fiafe wanya obana se wanya de ane ya bobo ngalat se be ya unya kwa akra ntete yen wanya ne nka beboa o oba be yire hu ya dwumade ne ya ma otam sa nkakra ne ya do nam ya no ma ante kura nkanya bad wanya ka oba because oba bra papa nkwa de be to awso na meboa te wo hia ase ya wanya ne ya to awso nkakra ne ya do nam because for years ne obetumi the first second third no e de ya ade a omo the first second years ne ya de pa na medre wa no third year no de atwe hwunum ne 4 year no wa hyade agemu no wa kunemam na de abegi tumi na onya tumi ni wie no okọ ne final term ne de a aba ehene ne ha sika ekotwiri ba ma mbe ni nyina mba prepare che ko no misa no wie a okọ the last time no okọ no na Ghana nso emayofo ye nchi omu ntum enipa don se na akodem what you say yo mu nam omu disika na omu kan say consent financial loss to the state obi ko wia bode de a wabokro no na ya che na tum saa timedi yan kam ya ne 1 year wo ya de a na ye de wonam kakra de 20 kura o modern money ye de wonam mo mmere bibiri saa o mbe bokro no too much e mo aye nim won ye nyomu ni o ana de ojo mu di ye nyomu ni what you say the constitutional review committee ni de ma kan de ye ba me mtie de kamin kwa kan monya na afiafe wo ya de a na ye to aso kakra ye de wonam saa wo ya de a se mpenifo so abomu na kire wado ana meboa gana ma mpeni ba so obo adwuma ne for me eduru e fani se 2028 na mo de monso ni no ye ne makama gana be sa to am NDC ana meboa nya sa nete so wabomu na kire wado ti yes bebe ne kura de mo atwe ahunum too much ya nhyɛ dan ni gidi omumu saa o hwɛ gana manyafo na bedu omu agro no munya ne 1 year bi kura ma ye na yem prepare kire saa yem free ho no ne yem kɔ day break omo so de nsɛm aba mo de nsɛm aba na dem kuma ne nsɛm na omo dwo no madwa kura mo kirem sɛ sise yi de wo hwɛ Ghana mampani a sɛ sika kɔ no mani bidi abidi no mba ka kire sɛ mba bitu galamsey ase mo baaye no mo enreche mo ho mo nam galamsey so disike gum botum ena ma yenhwe han ena galamsey sei Ghana tenaye ene yakwaye ne Yesu nyina bepem samre aya asesumina si jase yeko o kire ma agro nko na ban ba ye wodi fa galamsey usua na ho a kye se eye sika na mo pa mo akwakote good board on the pesika gum botum na nya ade a Ghana ni di na ni to so se o mampani John Dramani Mahama ne ndisi aban ebesesa nipa hyebra obebo ma galamsey ni to atwa o se yen kan kire me se enya no koreda enya adwuma dada na cocoa board na good board na de scan no bepe nti munyi mani na nya de beje ehun sensem na aba no mo beka ho nsem na mu kire ma sunyane get new signal nerve center enti eno ye the new republic wakrata ni kire me se me kese de ubo wura mu ewo sunyane a sunyane ye kuro ba kwa ma ne je ho pa because me kalo member se me kutu kwan kwa ho no ma chale ho de o chai ehudin o sunyane ye de na mo zaka new signal nerve center beboa pa ma podwumaden ahwe se be ya security overhaul no betumi aboa na ahoba monsam ne ade no etimi akonka no mbemo de ahwehwem ne ade bibia etumi dedin ehun sensem de aba ehun sensem no apa
na yɛnhwɛ nkɔ yɛnim na yɛmfa the Ghanaian Times mframa na ɔmukyerɛ mu sɛ no term for president. Committee proposes a year 2 5-year terms. Page 11. Edema the Ghanaian Times a Brahman yes a constitutional review committee ni chirim sa no term there be no term yemma obi anko ne mprensa so yemma akwanya se soma first second se obesan akọ ne mprensa so de yempene nemom do metuma ye ne se terms na ye de mamo no emfia na ye de afe ba akọ beka mo ho na o modern mo so ani instead se obe ruli o man be se bia emfie enan ana mfie enwotwe no wobetumi akomfie num mfie du na wona wapa bi a wo ya watumi akoso ya adwuma no na mum term pa se waba second term mfie nan ana mfie num watwa na ya san ma ebiew wasan atwa 5 wanya 10 wasemesan akọ ada Ghana ya wo dia omo so omonya ne sa ebiew ene kura de omo mpene so te ho nsensem eno no aba pa enya se mukuma kura na Daily Post eden sam nam na Constitutional Review Committee proposes 5-year presidential term said the akana no abi eno no so de ba and ko krata de nsam ne do so pa na so yenyina we so na yemu no ku mu se dwe ne yemfa ko krata mo so no yemfa ensi anopei na ansa mekọ ne penifo asabia bo bi jaja kwa ya na yente nya ne kwenti no birthday bia ba DJ Omalo no mabo amena yente de te na yenkọ ye ni mu ha no misi na nsem wa ha o semwa hapa na mede ba ku bi san no weno na obeye ne last ama me wate na no ye reporter ba ko e wukuma se na ye ne birthday na se de ni abere no menim sensa na open life sa ai wiase na DJ first one na ekodi ama Boaten Emmanuel na ifini Lovely Anchor Honorable Maxwell Amponsa eye dofo oya assemblyman edema kumagu Waraso electoral area na wechire ma ne ono ane wofa se nimpon ya Boaten Emmanuel na ne birthday so nyame hira Mr. ya Boaten Emmanuel no nya ne kese na woda we no amemma adepa bi e wasase we suo no ebi emra ne sabra mu inhira onyini che ne nkwanfe ene mra Mr. Boaten Emmanuel ya Instagram so happy birthday kwa dia ma ya Boaten Emmanuel we efiri wow anchor Honorable Maxwell Amponsa dofo assemblyman edi makumewu Waraso electoral area no se yemfa woda so nku we no yemprepretire na yemfa ema wo na eno achi no birthday ba ko we nso ekọ edi ama senior man ne den ede Francis Sego dodo abonama ne se Atros na Atros no okoji abokran ne nua be ma no nti ene na woda so happy birthday ekodi amao Francis Sego adodo abonama ne se Atros nyame nhira opa no woda we no onya ne sonkron unua be ma okoji abokran se wonka nche so ope wasem yi pa ne yankopon ma kwantente ne onyini kira enkwanfe ne ahoden mapa egumu ne mpa ebo ne sa die biara ya de pa wasase we so no yankopon ema epi emra won sraba mu happy birthday goes to you senior man Francis Sego adodo abonama ne se Atros nyame nhira woda we no on preparatory na onya ne soronko kura na wonim se ne nyama ni boni otonkra edifra sentimentemu ama DLFM 106.9 ne den ede yono ne free so ansa no menuru se ne be lasting ya wafa so otonkra edifri sentimentemu ama ne den ede Barbara Crantain apatrapa de hie no ene de birthday so Barbara yempa bonus yankopon nhira opa na onye okese na de hye ne top no ka we first na ka ye hye wodam ene mo fa se fo ntumi de ba bonten asem gumo DJ Hitman ehun mo fa se no ene ye ne birthday enti de yempa bon nyina se yankopon nhira no na woda no onye ne soron kokora yempa bon nyina se media adwuma na ode ne ho awura mu no de mu ode nyame ma ebi emra na sra ba mu okwa ye reporter de be ye bro ye be papa no sum de yankopon pengu ma no na said ne ho ofete na nkopon ma ne be ma no ho ofa obetumi aware no prepare kira ma no so happy birthday ekodi ama Barbara Crantain Ashanti regional correspondent Edema DLFM 106.9 I mention awuda we no onya ne sonko kura ne mom hwehwe se obeware ntem se be ya mema ne tataaw ya de ehu hia wan ware ntem be tataaw sa bo modern na ware ntem na tatai bia no etontumi twa na bibia ndedin na me wafa se ba ko wo enchi ne din ede Emil Ephraim Ama Emil
Ephraim Ama DJ Santino or drive time host at the Matriki 99.5 FM ewo enchi na onim say okọ eye Western North potem ho no ma emra wo mo bon centrofo nyina baso no best media personality of the year omo hwehwe mu ano drive time host at the eye Tricky 99.5 FM ewo enchi drive time host DJ Santino Emir Ephraim Ama Ena Omodi Abasobod the man. So congratulations to you, senior man Emir Ephraim Ama DJ Santino. Yempa boss Yankopon Shrao na boss bona wonsaka no enhye wo den na kwaso abo adwumaden na some on my Ghana some paso. Congratulations to you Emir Ephraim Ama DJ Santino. Yemi Shrao na adwumaden a wo bo the matric 99.5 FM. Yankopon kwaso enhye no nyo kese na next year so abasoboi yensan infama bio. DJ yemfansi na adwumadi aka no. Right, quick commercial break here, Bessia. Ghana fwe yati asem dene Abibek Enterprise eden yamba papa bo se ba ne ntade empaboa ene bags de a ni nyina ye Abibek Enterprise ye wo mantade ladies top emema ene mba jeans ye wo bag papa bi bed sheet pillowcases enkwada ntade bi a wo peni nyina no eye Abibek Enterprise enkwada ne mpenifo underwear school bags ladies skirts emema shirts ene the t-shirts ni nyina eye Abibek Enterprise emema cargo shorts emema hoodie empenifo hoodie ene sports t-shirts ni nyina aye Abibek Enterprise at the bail aba ne boda from fofofo won so bra betubi na gisika gu botom yesi adepa ene ton ho ni nyina wo Abibek Enterprise hwehwe Abibek Enterprise domi total filling station enchehwa follow Abibek Enterprise on social media on Instagram and TikTok aye abibek.bill on Snapchat aye abibek_abibek bill for Abibek was 053-812-9775 020-815-6691 and now 055-902-7012. Nemom Kai, Abibek lines singing now on WhatsApp so. Abibek Enterprise and home of quality bill. Hello, Auntie Abena. You won't believe what just happened. Grandma received her 4 TV. 4 TVs? Yes, 4. Okay, I'm coming. It's like a scandal now. You are using it to spread grandma like that. Spread grandma? 4 TVs, 2 fridges, microwave, Abba. Kojo, why? You want to open an electrical shop for her? Hey, no. Eh? It's a regular 100 cities I send her. Call grandma. Call grandma. Hello? Hey, Grandma. So who is buying all those stuff for the luckiest? We've been told me 5 times already. Yes, so with the luckiest, anytime you buy tickets up to 100 cities, whether small or at once, you are guaranteed to win a free gift. TV sets, fridges, hampers, airtime, cash. Freebies they drop like rain. Remember to dial *712#, choose option 4 and follow the prompt. With the luckiest, everybody gets to win something. If I win, you win. It's easy, baby. Minia Femne Waso anyone make a crack Namenka Diofosu Plaza Hotels 171 Trail Sawo Bebe ye meetings and our conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art. Se a comdeal now baby ya ubenya diania emo de ni mo sham na pomudi wo muadi ana ope en sapapa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby ya said Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Missy 13 a fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, neighbor Sheku Amoniaje, Echegusa, the Ofosu Event Center, the Ofosu Plaza Hotels, the Edai Papa, in the
Ebiam dear Ebuso into Sawope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ya bia ya punama. Afe ye wa 1-bedroom and a 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinemu for a limited period. Afe sheshe Dio Fosu Plaza Hotel. Echira kwanye ewo obotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so be huye wa hwase. Ye ne fire service station no ene di nhwanimu. Se wo kwa adenta ye ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homa yi so 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Hello, Auntie Abena. You won't believe what just happened. Grandma received her 4 TV. 4 TVs? Yes, 4. Okay, I'm coming. I've not. It's like a scandal now. You are using it to spread drama like that. Spread drama? 4 TVs, 2 fridges, microwave. Abba, Koto, why? You want to open an electrical shop for her? Hey, no. Eh? It's a regular 100 cities I send her. Call Grandma. Call Grandma. Hello? Hey, Grandma. So who is buying all those stuff for The luckiest. We've been doing 5 times a year. Yes, so with the luckiest, anytime you buy tickets up to 100 cities, whether small or at once, you are guaranteed to win a free gift. TV sets, fridges, hampers, airtime, cash. Freebies they drop like rain. Remember to dial *712#, choose option 4 and follow the prompt. With the luckiest, everybody gets to win something. If I win, you win. DLFM 106.9 wishes our cherished listeners a Merry Christmas, and a prosperous New Year. May this season bring you joy, peace, and abundant blessings. Aphasia Pow! DLFM 106.9 wishes our cherished listeners a Merry Christmas, and a prosperous New Year. May this season bring you joy, peace, and abundant blessings. Aphasia Pow! 106.9, a minute to hit top of the hour 8 Anidaso Wɔhɔ Obia. Ye mobibia official pa. And pay Jumadi any demo live on Facebook ba no share link no. I'm of fufuro bin so etumi ahwebi and pay. And pay my men kwa man so na fe me Libya burger ending come on. Pay me busa na say himfa and wo butu na fe baby or one won twamfoni no. And Libya, good morning. Good morning. Na anope wa pomu to say. What's the name? Na any Damascus. You. Libya anope wo gina himfa. In some say to do my friend say baby I pray hard no to go station hard no a bank Ghana fire service na a hard they say they are noted for Italian a bad jeans a bad t-shirt a bala coat there I had no na it's a brand new power na hada no ma be okay Libya uko PM wo hono no bronya no sen na ekoye to niema and the sign at your home. Before that, the Ghanaian could be now reporting a new man incident. No, because that's a former noble. Now they say, well, after hold on, no, I can't say, hold on, it's a different night. Any part, because the partner, a back room, a brother, answer quick, not traffic. I shall see if we are for the whole man. What to to go ahead? I say we see for. But I may to go to, but we see from and now, Miss Baby, make a dress and no. Yes, from Korea, yes, from Korea. Okay. Now, when they get the phone bidding command, sign a walker. Nipa ba krom no reflecting sales there. Na Obia na if we make sure now hold on. Ya ma no bi no mo ha no ma. Ebi no ba be try e bi no so e wa ha no ma ha na omo ton omo ne ma me wo shops na no. If you hold on na ya ni ebi no eni nkomo anofe. Okay. Maybe ani omo ni nkomo. Yo, hold on, mommy. Hey, over to you. Okay. Mommy Aphasia Po. Morning. Good morning, Aphasia Po.
Afra tani etiasio na mo ye de. Nyame adom ye ho ye papa na den na woton. Sese unya be ma be jinu ha. Eni pa no do. Yesa de kakra. Okay. Nyame ata na so bia so. Ade ton e kakra obi enya ne sese ne de. Why le ni pa so wo from. Eni pa de traffic de enya sam se to akora. Na for ye wo sika. 2 days pa de ti sa de egwom na ene ma nyina asa. Why? Ayapa bebre so for China. Aba se se o ko fokusa won ton wa de. Wa de ti Muhammad de wa ya de. So wa ti wa ya de eya kakra. Why? Okay. Mate na mama adan na woton dan. Obia wa sani ni wa ejuma. Bibia kwaso boko to ko bie ni abibia ya papa. Mama masu bi aba. Why? Yo, Mate, yeah, that's it. Yo, yeah, that's it. Okay, right. Hey, over to you. Okay. Hello, good morning. Good morning. Me bacho official po. I think come back to you to semblate from one. Yo, na me bacho den na oton. Me ton singlet boxes any color stock. Yo, na dwana sign na ko bro nya ye twade. Papa Yesu adom. Bibia daboko nyamia dom bibia daboko obia sebi oni jete kwa nyamia ya na dom ma fi we die sida atu we nyamia ma ye nyina ya nya de wo se ye sankan ye wo jobu adada da ba tu we die edifo nyama ye fine enyami nku ama ye nyina Nyama boni da form. Nyama bona da form boko. Why? Yo, Mate, yeah, that's a papa nyankopon enkamo. The man no so adi ho dance here. Yo, Mate, ma ye ne sa nipa no so eni nkomo. Libya. Hey. Yeah. Hello. Over to you. Okay, hello Afisha Po. Thank you. Hello. Hello Afisha Po. Oh, I think I'm at the end. I think it's Tanya and Yamasa who say, yeah, and I thought Yama double, yes, I need to be the case. Okay. And Yamaya for Jom. Yo, now. Yeah, correct. Yo. Now, and then I'll go to Wodrum and then. And then I will go to Wodrum and then. I will Jom, Miss Yama Pramabla, and Yama Wodrum, Yama sponsor by Yama Sansu Wodrum. Don't get that for Yama Jabba. Okay. Yo, Mate. Yo, Mate. Yeah, that's a papa, so only a dim come on. Libya. Yeah, Ma who said the uncommon econo? Ma who said the uncommon econo? Hold on, my name is Mabi Bako. Last one, didn't come on. Okay. No, oh, there is. Hey, yeah, Libya. Ma who said the uncommon econo? Ma who said the uncommon econo? Hold on. Okay, right. Hello. Hold on. Okay. Over to you. Okay, Mate. Hello. Good morning. Hello. Hello. Good morning. Afisha Po. Me bacho Afisha Po. Yo, na eden na woton. Officer say, Tony, yo, na me busa se den na woton wodwom. They don't sorry. President Nima. No. I just last year. Market, no. And so last year. They say market, no. So far, yes, you can't say, Zambia market, and dear, Bemena. And last 2 years, last year. Oh, but I didn't go to pray. I told you to me, sorry. But that's not the Bata. Bamana. Yes, somebody said, almost to come from here. We cannot do it. Just stop. I know, sir. Almost to come. I'm not going to be God here. Am I? Why? Bamana. Mate. Yeah, that's Mate. Me that's papa. Right. And if I'm you are not for no ending come. Libya. Libya Timenka. What is the order? Bamana. You Mate me that's papa. Fama you are not for you no ending come. Libya.
said, yeah, like I said, yeah, okay. You. Mate, that's it. Okay, so Fama Yen na ending come. Libya. Libya, mate, one kapa. I don't know how gender balance. Miss no, man and okay, my ending come. My ending come. Okay. Hey, it's over to you. Chairman, good morning. Hello. Good morning. Hello. Hello, good morning. Hello. Me ba John Wati Yanka. Good morning. Hey. Libya, your fancy. Libya, your fancy. Wo. Your fancy wo no. Na ma me busa Libya security won something say wo. Okay. Me ba John more security wo ho. There be once a job for security said that we have but once Hana is a Accra MPT Central Police Station. And also junction now. Police for you don't know how, and then you double. And I almost almost did that, so now we are poor. Obia pen and young pastor. Although no me had my whole politics will book at class. Now we say NPP for Kasaga, NPP also, and Timmy Nine, Kama, City Ghana. It is. See that they're not telling you. Obi matter of baby because we are there. So yeah, hey, we found one. I am a boo. Hi, but Olivia, that's it. Sako baby for free. Best about China fee. Ya beje enchemu ade afru ho. Yenu Libya burger and your tin can all the way from Tudu. Our reported the man pay was in the panaba peso. And to walk chroma, oh, quanwa, you're very, very careful. No, you papa. And BBC, yeah. Ewu krom and as they see you know nipa ba ko ehwe ne nkwa and ade a mobo bronya bana wo kokrom akodidwa and serious pa 8 minutes after 8 Anidaso ewo homo bia Dashing through the sun on the road with glasses on. All along we go, laughing all the way. Bells are ringing loud, everywhere is green. Oh, what fun it is to walk on the road with glasses on. Oh, jingle bells, me and friends, swinging on the way. Oh, what fun it is to walk on the road with glasses on. Jingle bells, me and friends, swinging on the way. Oh, what fun it is to walk on the road with glasses on. Dashing through the sun on the road with glasses on. All along we go, laughing all the way. Bells are ringing loud, everywhere is green. Oh, what fun it is to walk on the road with glasses on. Oh, jingle bells, me and friends, swinging on the way. Oh, what fun it is to walk on the road with glasses on. 106.9 and it's a beautiful Tuesday morning here. The 23rd day of the month of December 2025. It's a winning season again, and this time around, we're not just chasing wins, we call it in there. The luckiest are Kradiaba. Let's start 712 hash. If you want to go, we should be papa. Start 712 hash. I also agree debate. Options near me, no option 1, I feel option 2. One person I would to the amount, one I would to the amount for fra. The luckiest are Kradia. One person also to me do more to the luckiest are Kradia. Tickets go back to now winning 100 times the amount of money you stake. Out of the whole community, and so make 10 times the amount of money you stake. It's your golden chance. Upon life gets lucky. As I said, lucky dear, baby. Experience the ultimate in comfort and luxury. The Ofosu Plaza Hotel. Woko Frodi at the Chebo. And I felt Butanso. Every hour, really, I said, Denta Frafraha. Comfortable and luxurious rooms. Conference room for all your conferences. Salon Papa B. Hey now. Hallelujah.
what the Fosu Plaza Hotel. Benny for nothing, also your reservation 0530-58834 020-7979-461. The Fosu Plaza Hotel, where luxury meets comfort. DLFM ya mawa fish ya pa. Brenya mami musa sa hefa na woton kwada ne ntade no. Abi back enterprise am in control. Sebra na fentade bia wo pe no. Brabaji wa Abi back enterprise. So one man tade, one skirt, one jeans, one top. Say nina wa Abi back enterprise. One kwada dia. Mema dia. One t-shirt, one hoodies, one tracksuit, and what have you. That shit pillowcases. A man in Tadia dress you the and one Abi back enterprise. Abi back enterprise. That shit pillowcases. And what have you. You're not sure. Man, Dummy Total Filling Station. That was 053-812-9775. 053-812-9775. 020-815-6691. I'll be back enterprise. Home of quality bills. And I was on to me now, so papa. Give us speak up source, premature ejaculation, sexual weakness. Utu tio baten kumabwa, ema yo ho adro baten. Aya na fe wagba da brigo. Give us speak up source, abwa papa. Give us cold capsules. Was this here ya chimetete wa constipation. Why do you give us cold capsules? And give us a bar mixture back. Give us a bar mixture. I don't know support 2 immune system now. I could tell malaria, typhoid. I don't feel jaundice. Drugstore pharmaceutical shop will be a talk. 0543-222-470. I know the Gia Wunya such a cell or last stop, no. I me dima for her back, like got a time that's so brand. I feel one fat time on 2 yards and so. A new branch here be one grand and Patemo Popa Samayra. At a time that's so brand. I be a queen for ma. I don't know what the Giana Wunya sa. Dima for her back, like at a time that's so. Popa Samayra. For quality healthcare, Midima for Herbal Clinic 0244 774 282 0244 77 4282 050 07 27215. My members are so what to me and monsieur. Water is life. Bronya, and share your didi bronya and your Lumba super. Natural mineral water. Lumba super natural mineral water. It's pure in every form. Let's get a grip. Bronya party now, your wedding now, your engagement now, I put to be a water now. Your Lumba super natural mineral water. Siako apro para tu Yesu bio ejonya mi watomye wama fe pato yen. Hallelujah, 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 amen, hallelujah. Different penny for 0555 27 4757. Lumba supernatural mineral water. Yeah, I feel covered between you.
Mesra Ghana Shankafo. Bronya Nebe. We should drive very carefully. Drive any papa and the walk could do some dear mom. Passengers no one come here, papa. And to your Shankanina Wutiana Paya. Drive one way very careful. Bayan Kwa Manasi and Kwa Santiment, Mashanti region, Yaniro Centroni, Samuel Ofori Buaten, Endi and Commando Pena Feno, Ashanti region, and Comawa Honum, no so Indiana Pay. Sammy Macho. Minua, Madame Majiso Blue, I think Shapanso. I think concern between you. My face is na Bibia come and have cash number more. Unza. You. Sammy, 1 hour Ashanti region, Kumase. Bronya no saying na echo. I want to popular no Senate Ashanti region. Hello, Sammy. Hello. Hello, Sammy. Debbie, yen sanko Sammy hobiem. Yen ko ne hobiem na fe no. O me ente de ekosu ye. To send an American driver for Ghana driver 42 pa 1 hour walk long journey. Yako Kumasi, Yako Takrade, Yako Sunyane, Yako Ho, Frodia, baby, passengers know here, papa, and to your Shankani. You drive carefully, pa. And cause I open terminal, say, what's our best passengers for 4? I don't want to call passengers are what kind of more here, papa. San call Ashanti region and Samuel of Rebuate and Trancoman Sammy. Humanity quay, but was Samba. Nami Busa said Brunya no saying that echo a Ashanti region. Minua, Medase, Niancha, DLFM for Mepim, our Santimantem. Na Brunya, they met like I said, Ghana for ye, Kitru Kumasi, or ye depa. Na Eddie kind, no ocean. I mean, no pressure, a blood, a ball, no Pepe agency here, what Ashanti region, the police, air service, immigration, raising officers. At the near carbon, what you want to so, or one now, only excellent. Okay, Sammy. Hello, Sammy. Ujina baby, yes, one woman to Tracy Kakra. Jina baby, and a fiantum kay. Debbie. Samia Homano, Mwa, and to know ye na yefi no yentra and common. So 106.9, 21 minutes after 8. And I pay in Shaba Kodio Sami B. Ewaha. Kofi Taylor tenasi no pay na ye be din komo me na fe me mo na kwaba na ye din komo na no ye be call other regions so na fe yakwa kwagin komo a ifri ho no mo aba kwajo matching yeah me just Hitman Kofi good morning I'm some man kan ye kura wasan kan me chama official pa na me mamu nyina official pa o ja be twadwan afenko me san yo afisa say na bibia aye kama and kwajo wodim anopay we'll be doing something special on the show bronya yi wobi wo hono ma sebe de obenom no krampo no eden wobi wo hono ma atade a wode ma ne mba ahye eden and anapay ye callers 3 lucky callers no ye be mom bibi sronko e wo dwuma de so and I know say producer kwajo so why ho adwuma aye bibia nti anapay ye be ma ye tifo no so ye be di won so brunya pa and no any man is each on and no yanko eastern region a pure mantem na fe ye ni konti he kofi obo eni komo na fe pure mantem no so wo man hu de yakoso bronya no sen ana eko ho konti avisia po
Menia afinko no ombesa ye ho. Yo na no pe wa pom teden. Akra yamena adom ahode ho na ne pem je da wo so hu ye pa. Me hu ye papa. Konti wona wo Eastern region bronya no e promantem kofrodua achem da suhum enkokọ na ne mpatamu sai na bronya no ekọ ho. Akra mendase me yenchi a hene etefu enwanambra epoye mante na nkokofodue mu me ma obiara nso afisiapa. Membra yin de oye afibia ko na wiye a ikromia hyew no. Oya da ibupemu ewe epoye mante na nkokofodue ma minia adagire nyi podo na mankasa na awotwi mu ko bebi enti oye edame me na bupemu okofodue na Germania ehwe yimpadom a waje ebakada the principal suite of Kofodia yaka oye commercial bank ho de ko all nations university ya de ba oye otibu atwan about na chire hu da ampa yimpa wokom na yimpa wokom no so obinim wire shopping obin so oye window shopping waba na oye aza yimpa bokoma ne hu da ampa oye ka ho nsam so etum akwa atwe kakra na ibupemu ewe primanto ma ankana ne pe ekoye various stations awa hana ibunde oye cars abo apiedo ewe stations ahoro Kofodua na mupemu na ne pe ne chehunde cars ho aikwa atwe kakra cars nyi stations de manke no ma ibunde cars park unye yimpa enfo no onamde afibia so obi kwa no biba enti bupemu ewo Kofodua ekoye suhum ekonyinem ina oye ada municipalities na minia cars won some the bena ayat especially say itu kwan enbida minia waso be shi papa namde odo mbina chede hunda ampa cars bi nko na ibi aba enti bi sama so far so good no oye afi bronya yesimi up to now another year oye 24 minia Kofodua de adagire nye podo yimpa wokoma obinim woloto nkoko obinim woloto mponchi awon so woloto ye bronya ntoda mmofama no woloto awon so woloto emu angwa na oye eziban nyema ahoro no so woloto and so far so good makada Kofodua in a primanto mede nya Kofodua nkote ekoye suhum so musu bebe bakada we biti papa na munia so muso ehwe yimpa toma we bu suhum no adwo entase wama woso ka ho nsam so etum aye denkakra na afiso oye ekwa atamanka se awon so many the same thing and since say the people mo Eastern region da various places ebeka da ho gozi okodo wona dimenia yimpa okuo ma we na wale hwe wadi gwa na wa hwe aboa ema oye afese so etum aye kama especially oye New Japan South Municipality hanyi oye Plemantan ko no dimenia ebupemu okoma adagye podo yen nte da ya akra nso de yimpa tumbo obo peda ma aye Ghana Fire Service with paying su na onye mu hu de Kofodua so yehwe molokodu ya butuma ya show ema insa with pay wo oye makwala no ebi etum akodo ewo Kofodua nti bisa no so good no oya da bronye di eboko nemo yabakada ka na yekwa station ahoro wa dudunara wetuta woloko wetutu kwa na yeshe beboko asumugimina wa abadunya. Okay. Konti Kofi obo na pay da so ne edi nkomo DLFM. Bibi achi adwen e besa ba onche na fia bagi ntwemu afri ho wo apuemantum. Ye da se papa. Oye. Yo. Ya friend Konti Kofi obo ye nsentro ne wo apuemantum na no pay woni edi nkomo no se ka ho ayeden wo bepie mu apuemantum a ka ho ayeden. Ama most of the passengers wo tu kwan akọ nkuro mu akodi burunya no wo ho ache won papa inshaba kwadwo same bi atena se kwadwo ma che na fe no me ni nkoma no pay wo ze burunya na fe wo te se feeling no eba na eba uza se burunya no crowd I think say last week na shase ebi mo shase prepare nti na wotwe mu de burunya na wotwe ne pompon so na yewure mu no se na 23rd yankopon ya do na 24th na ebisi burunya ne dua no nti yemfa nchema ene tifo mu chia no pay na menchie DJ Ghanaman Gbattery station DLFM se be yibia this year de we prepare right kwadwo enra BBC wo kuromu won kran yeah and what happened
Brako Brandra da Ghana for Antiasempa, Titru na Desha, your one can put mantem, if you say Ghana this year be brilliant. But the way the Wadaroma, Mintrawano, okay. My young from Mantem voter region. Now for your wisdom, ending common of your Musano say voter region, so Brunia no saying like wisdom. Good morning. Morning, sir. Official Panso. Africo Saveti, Sunday kind of prepare. All right, okay, okay. I can't have Dabako, Yami Adama Watchna, and it's Christmas. Voter region, Sena, Brunia na Ebano, and home something here, voter region. Yo, Medasi, Nisha, yeti for any no prize. Metinia, I say voter region, Kaho, regional capital, no. May stations, why choke and kasa. And Sena, she coma Christmas Day, Obia Bob one, so Bettinia Conicru, Manase, other various areas, and Bettinia Germany. And every last week, Nina, month for just a 2 coin. Can't hold some ya dinkakra, in fact, say Friday, ever see Saturday night, ya, in fact, say Yesu Kakra, Muntiama, and why a choke. And another Sunday, any and running in an aqua say, and easy. And then up across the sea, I'm a free state in bedroom, my office, dear, Baba Yedi, and yet better. Ubedu, who's here, Minuka said, dear. I went to moon some ya the manco for. And Fidiana say, can't want some sanity, no echo. Every who call or where. Now first, Omoji 50 Ghana, and I said, driver 40 Ghana. But 50 Anopa, and then Opako say 12. So when to me and Yaka Koko, everyone to echo there, you see, Tinu, and I say, Lori Fena Mujinu, and Mube Pedakaka, Ako 60 Ghana. Oh, so as soon as your margin said, driver for Nekatre, and this Omuchan tries to your chanto. Every Hobe Siako. Sugakope, a house every 3 o'clock echo. Na kane umuji fitano pakosi satreno na umuji 40 Ghana. But see the every 3 o'clock echo they are over 50 Ghana. And takwe so mo ehihye kakra sa say na drivers force no mo ni betiniaji na mo contempt. Sana sise no echo voter sise amene okase. Okay. And try car wire day whole station. Other drivers are almost members of GPR today, other unions. No, ones are almost the cars. No, Abeguma almost here, Juma. Sanity, Compona, corporate transport union, and they Bakubisun can means that. But the woman is a Compona almost complaining or other companies say. Ufa ka omo ushe unyamakra unyabetya yira omuntu ti customers for ye nti akwese pressure beda GPR for so and broken cars ni biso ho se o yo bi opeso ko voter ni fa ne biye joje akachi angroga ho side no kwanche for so ho se o ko fa ka ho a sa na omuka kire se o fa ka ho hwa na akwa say ewiya kakra wo mu betini aka say free wo koduje 50 Ghana but ko faka o abonti wo a wonhwe na wakotia 60 Ghana ana say 55 sana adene ko na akwa say mintimi wansi kakra so wo mu samu but die yenim penifo ni bi kasa de omuka kire say wo yo bi upese utu kwa wo atudwemu a uko main station ko fa o car ewo GPR2 and other Nkofona Mushem Penifona Sino, Umbetiato, Unyamajira Kra, Ubetian. Right. Wisdom man pay that so near Dinkomo DL 106.9. Bibi a China Junior Besaba on China Fia Bejim Chimo, every our voter region. Thank you so much, Wisdom. Thank you too. Thank you very much. I was a friend of Wisdom in Centronia or what voter region from Antemo and 1 year D and Common. I say, can't wire them, Papa. And I'm a driver for the be air charge extra fares from home to Hohoy. A 2 fares in him. A home coma, Ebano. Quadio, now Obama commander the sea will crum. Mammy too.
Yeah, Barack Obama said na manuguso na America no. Endra Ghana de share mo won krep popo ban tedo do na ye ni nim say e be na dwade ehun sensem a Accra ha no Central Business District no. E sha sia e free Mokora enim ho no ma ba to do Kimbu CMB side ho no nyina kwa Kantamanto ne nyina nim say UTC side ho no nyina no. Central Business District a ye kase be bi edidwa power nkra ha no ma no ene bia ya manfo do na atako ekototo wonom eniama hodo na endra ho sama esi ene se wonim se we ya derika akaka ho nsema already so atufu ananya de nipa ombeti enti no uduru koko bodanim ho no mo a ye wo bus stop ho no mo ho na ahyenkafo ni gina na wonom esi passengers for no enye ne ene be hyase a ubowura ho no mo ade bia wo pato bia na ubenya bi sa panties kura na apa ebenya bia to brazier ubenya bi kakonsu wo ho besen bibia ye ton bia tenkwan mu nyina bi wo ho no mo tonton no ho no atenkwan mu wu se ye mo ne bi ho no mo bon pa o pa mo ne da bi esro pa mo ne so ho e ma ne nim de ameken atenkwan mu nanka se ho mu twa ne ketekete bi na de ton kwan no ase no mo se atenkwan mu fantifo ne friends a e guy pa ni nyina bi mo tonton ho je ne maku den e bi wo ho ena emra contractors ne ye kwan no mo hunu nyansa se esi ye yi ba bi to ho a eho na nipa ebefa yesi nipa no Afrika mu a enya se nipa fa kwantempon no so nti yaye ba bi akwasi boni beka ne se pavement eho ye nipa kwan ya nipa na efa ene ye gya to kwan ho tea nipa ne fa so ekọ ne ba ye dia kwan ya ba wo so okwa ma no ne asa ne tie be ye mai mu ha se die no bia ya o magya to ho eho ne ye pavement ese nipa fa so no edwadefo ni bi kire ye nse edwa ena deda ho no mo no kwan nem nti eho na ye bia ya hodo a odi dwa be ko kamanti no o magi ni nyina aboso nti enura atoye ncham to ye biewa we stampede see ye ewo Elwak Sports Stadium a military for recruitment nipa ba ye de wo ho wuye ho nsem enura da kobra ni ko di dwa nso a bema ba ko team stampede ewo National Investment Bank enim ho no NIB uwuram ufri koko board ho no mo sane ebu kef akwa winsani fa so akwasi mi ho no mo no enipa no ball pace what to the extent say obi ntumi nko no bi aba campo de movie kura na nipa kura ntumi movie na car main road na nkasa na car na nam so no magye afa nti car na ebi nko ene nipa no so kura nya ba bi mfa because make say obi ahedwa e wo pavement so say ho kwan na kura de block dada ene nipa na je main road ni nyina boso ena kwana memra pini ha atwo ho fura na memfa ha gidigidi na trogufo nnamu wibalufo nnamu gidigidi stampede no matietie bi so kwabrane ya tietia no so ama team keja bankeka ne ho bio ena makoma miensa so de bebi omo da sesi no ano oten endra da same taxi driver oye one of our ardent listener ye chera no payame sha ne pa ne endra da adwuma so no ye de bo DLFM ena wo frɛ ya wo de ama ne bo be som ya che se otumi hu se got a point a na SSA Ghana National Fire Service otumi ja adwuma yekuo no etumi for mo tender ni bi kɔ hɔ no mo spray nsuo egu nipa so because na say the heat na gyina mu no wotumi say yes so mo amfa nsuo ampete nipa so nipa betumi ano apen e wo CMB ani mo te we no e kire yen say Ghana on yet time bomb so we are sitting on time bomb yet time bomb so how ye dia group na grow we ani so too much aso man we nya de ese mani si no e preventable we e so preventable unim ade man ma e me asefem kese ne say wokọ kokobo ni mo ho unim so omo ye direct opposite to Accra Regional Police yes regional police station na Accra Central Police Station na mo direct opposite na a police for na nim na nkasa Accra no ma hye dwan bi wo a police for na dan na nkasa e free to do Edisania Baba MTD di hono mun nyina na o mankasa gate na o mudi wura dan mu kora o ma hye dwa wo gate na no me na me kacha me de se ho na me nam de bia I am telling you police station anymore me na me kacha o ma hye dwa baby a police for no o mo bangalows o mudi dem ho nyina no o ma hye dwa fa edan na no nyina twa ho ahia de abekosoro ho nyina kosi your friends kuku board soro ho nyina a police for person o mo de car e free inside the pier aje ye boni paso aben
pen so manya baby di kan de piafa ho nyina yedwade bia na ho na ka kire Ghana ni say koko boy ni ho no na adwade bia we yaka aka asa sabi o men ye ni pani bia tumi hye ni se obetumi asoro gina na so ye bibi ama o men yese pavement enipa ene fa ho ye nipa kwan ni ye German road na to ama hyenkafo na movement na aye so mo trouble a entwetwetwa wo ma na mu yatena ho ma nipa tumi ahye dwafiri na mabre so bepem sam na me no kase ma ba bia nipa be fa no ehwo nyina twuki ene ya hyehyehye niam tonton musuo mo na ho nka obi ade se do bedi watem no obenu ho kra notwithstanding no nya ho nko a ukokuma se kajetia ene miamia hoduo pii na saa na ekoso almost our regional capitals ne yen district capitals ne nyina mu saa na ekoso yen pavement ne ya ukọ Kaneshia sana nsen beto odwa na Akrameyo yes alote ebo no homaden ene wom ka biewom ekopam mu nyina free Kaneshi footbridge ne so se mo bia ni dwa honom na mu nyina nkodwam kodidwa go there and check. Just last week na Accra regional minister ko piem ho no mokoya esene first na kra they are back again mu didwa esene first na kra me de yakọ so na nyam nwanwa because ye na yehu se besi ye nim se ebesi na se antoto ne ma ebesi de esene se bio because yehu se bibini no sabe otese abo adwe opese wasa kanimpre na wansa wan kanimpre a obejimi eno mana ye timu no menim de enti a ye de tumi manipa is only Ghana here say de tumi manipa ndo na hona bokolo se unso man kwa aka se mi mani je ho pa se o mana ye tumi kekere o man a adwadi bia hodo no eno na ma o man no emu tretre anka ye hwe o ma wo Accra ene ne Enquiries Central Business District ho no mo no ne aye dwada ta mountain one kama ye de ama wo no Oba ba aladwe site de ko achimota Enquiries woni aye bia ma wo mo se beya obi kura mfiri Madina so wo kwa kodidwa wa Accra Central na ye dwani bi kama de ama wo no because edwa no omo chi take it emefo gisika e de fra dwadifo ne nche sika no mutua omunya so mfaso then ye disika ne ye na ade asefam na erehwa time pa ne say emempanifo nim se ana adra district assemblies any metropolitan assembly for nim se baby eni pay tren oton ade unapproved spaces wotena ho ye nim se sabi baby eni pay ti ne ye pavement ese nipa ne faso ye nante so ye nto ade ne ye tumi akoti ticket e de ama nipa ne se ontena ho ne onidwa ye wia ne akasan afene ba beso a na bayifo aso de pemoja nom ti de esi ye kura be ya bayifo ni bia mo pemoja na anom ye bedibro nyade asa honhom matumfo aso de nsem hunu se ya enipa di nsem hunu nsunsanso ba ne Satan ebre da kura nkopon beboa enka wonya isi ni amra na yemisa na questions no nka wonyi ne ho ano kakra okay ko mra nsem wo ho no ma nya no ne eye ebuzanse ko wona we we ha de no nim ho bia na na ko wa kirem o wa ha minim ho hwe aha me am yeye eka beboa ase senior ntumi nyine ho ano I see ti bia besi bia ne de ato senior so bebre na ye ne yen kwase yesem asa bi yedie adentina a whole assembly monnim se mo wo bylaws ahodo a mudidi dwuma e wo manyim e kire mo de amonye ne de amonye bibini nim se baby wotena ne nye but once assembly na mano receipt ana se wa mani ticket se onji ne ontua ka no meaning se waje atom de otie meni fa kwa dwendwem because ahwa ne ye ntena ho ndi se ba se mpanimfo ne ba no mo receipt ticket se oje ne tua de woton no ka na metumi tua na imam receipt dia meaning se o maje atom se ho na se metena nti upam na empam utu na entu hwe edi ba bia momeye nyai abadai no eku oman mesi sa adna ye no eku Ghana na be se wo ma no so amayen enya bibia ne de ayem hihie ye o enya bribia ne ye de ehumobro ye ade na abaye ne no obi hu beka obesu nne betekina
ebe ya oman nyina mfa so na ye die edu baabi a yen sacrifice bi efa nya hweso na emwa wo man no kwame nkro aka so obeji Ghana fa hodie no ye chini tumu obre pa otintim ye edu pempen so a mo nsuro se ye to aba mo bedi nkugu nti adwadifo de mo nima ne se wo pam ye beto atia wo ene de eda ho wo ye den wo tutu mi ame beto atia wo enti ama politicians na anya susunya bi se ye nya won na omontana ye ba first day na gidigidi first year second year ne jai because ye koto aba ye pam wo mo pe o meto atia yen wana ka kire Ghana fo se eni pe to aba ma obi din kunim ni nyina ye adwadifo nko na to aba ma obi din kunim ye misa ye ho Ghana ma na ye wo mu no enti ni pe wa kwan ho mo to ade no edo so se na ya ka na bibisa o wana kire so obi wo kwan ho bia beto aba atia obi Ghana ha kwen ye fa so to ya ba no sometimes mostly ni nyina ye decide dada na ye tete wo do ye MPP ni ye MPP ni do ye NDC do ye CPP ye CPP dada eni ntina oman na abato na ye one way no wo de opa hwehwem na hwade sanka ye wo descending Ghanaians de bia da no mutumi hwe te bia ekom ne to aba enka ye ni ye decide dada ye MPP NDC entinya nipa akopam na be kire so be lusu na be wini o munyan sa de na moye no ye mpanimfo no na ama saa ne ma ye koso nipa ekowu no mu na ekum nipa no I'm telling you ye mpanimfo na ye hwan ma we yasie because enka kwan ne dem enam na ye adwuma city gas wo krom wo de ade abesi wa ya chew ya take out de ama Ghana man panin ka so metu saa na mo no baby a wo din sem hu na nya fi ne de ko high court no ade ye be ye court kakra bi a wo de ko bylaws of no assemblies no de ko ne ya punish wo e se wo dem bosome na wo dem e se ye boka ne ya boka ne ya yes ane ma no sabe nka sansem hu wanyina to betwa e na hyenkafo bre wo de go to Accra Central today na ko hwe de ekoso hyenkani tuka ne koduru a onyeba bi mfa ka ne mfa bi o chama ekwan ne nyina ni pa ebuso ekwan ni mu ne yediga sese wo ma afri pavement no so asaje kwan ne side kakra ka ho ne kwan na be ya fia ne tem hyenkani ntumi nyina kwan ho fa nipa and traffic e de ba ho no nya sam kesa it's not fine de ekoso ne nyina ye mpanimfo na aye nhwa ha na asie enti omo ya hwa ha na se moja ne paya omo tiri so a ya de mara hye mo nsam se mo hwe na nipa ho nya ne hye mo mo na nipa niye motumi atena ho menne be se be ba ko ame mempesa me fa ho bio eye CMB e ho no mo no saa kwan na ewura CMB ho no chairman ana me hu drabes na mo fo am ho ye mmobo chairman wudi agro betuma di be 4 hours koko board ho ewuram ko CMB be pie graphic ho no besu betuma di be 4 hours na ntimi pie ye e kwan na nka se demo no chairman o ma hye na ma kwan na ye tia bi se na da ho na wo bo aban kra wo mfiu wo bo aban on kasa ho da wahu de bia ye twen ma moja hwegu ye hwie a ya be ka ho asema one day na ya soro kodo be wunu wawu kwa obi okwa akodidwa ngo be fie how come identity system paid eni pene kodidwa na dos nti ya bo apeso dodo nti ese nipa wu ei na me wura hu yo wadwade anopa kanfo anhwe fom wanya de wamfinti antofom adan ya okodidwa na nipa bo apeso stampede ya hyedwa kwa ho makwan na ya ketwa ya tietia usu akum e ho sembe ne sene saa yei we beg them akremayo kaka nsem bebre yenim se obetumi aye onfa ne nansi fom omfa amanyosem no to baabi enipa asabe onpese o man bekwe mo pa ne hye no mo chena mo fa ne fa mana kwan so wanto aba ma wa Ghana fo mo ye descending Ghanaians ni nim se wo bo man ho bra na wo ye ade be bo man ne dachi nyam prempre na ye hwe ade ba ko eku o man no wo ko medwa cities ni nyina ya ma amanfo age pavement nyina boso na hyankafo bre MTT di foko hu a munnim pefe se Ghana mra no e mo bi kwan so won to ade dia wo kan ye me wan say in front of police station wo de kohwe MTTD o CMB Accra Central MTTD anim ho asanka ko ma hyedwa de oton kwadu ton de oton nyado aton anim ho a ma hyedwa wo pavement ni so nyina ma je ho nyina boss and they are aware of it Obia nka ho ase and wonim ahona ndra asem this year any be one money ye we say direct opposite to Accra Central Police Station na nsa ni fa so na we ni see and the bia adwadifo yi wo omunim Obia nka hwe ntire Obia se because MTD the fund enim se mo no mo den se mo hwe kwan so kose enti anya hwe nipa ne te pavement so a eno so betuma man kwanhia ye den
esi because baby ote no na ma ho kwan kodo ma me nkwa na bi ho nim ho no sisi ya Libya boga gina ho ne yemusa ne say situation ne to say ho Libya hey ati say na sisi ya wako pie mo NIB anim ho no situation ne to say ho hey see the nyina hey tabi ka me pasa no medical men get for ya so for buy hey no ni see ha no cause accident nti no see na omo expect to be papa ban no oma man but before who omo nyina no I am before twem you are put down to lava YouTube for no money there but this time the situation is the pavement no ya che in FIFA no ata ke dia to for ama omo obo we no want say the distance no mo nam ti because na ti jano wo enchen by people ni there da ho by ni pa go na da so na one na mo no police for around there police for me na police e ka che taxi driver say I want to see your license our police station ma wa park e fan ya ma ni ya hane there so ni za hane at regional headquarters police station hane there a police for no haba okay Libya wo be PM police station nanim na nipa ahedwa wo ho no ma na pay wo ko PM onom no wo wo say ye ma me nom ye nua ma no mo ma ahedwa wo around police station wo hey jane there police station na me no ya ahedwa wo you wa police one day ye wo for some time now hey free me ban it who free Faruku for bus transition back to football aba na ibi media ya schedule of one yo Libya anapay ye fa wonsi ye brenti no ye fa wonsi but bibia be koso bia no momode asa obetwe gu ahoma so na wama ye nsa ka e wo fie hanom na fe no ye be matie fon so atde koso anapay ye mamo ene adwuma papa Libya obato be pa be kokra no me ba ha no mama me for dey to menim say na nti ni pa ni bo pen so ha no ni ade no nkala bi no say ni makata me ho wa no say awofo no dodo na ni amama mama ni mani na ma no bo so mu di o machebu ani mama yensa ni mama yenu na mu di o ni ade no ati di ti no ala no dodo na yiraye nti o makopie wo police station inside police one na show almost me fa DL je ka kesu na media figure no u ba ga na u ba yiran ko dia u betimi aba head police station that is a far regional police station apartment na wa be show ba no Martin Libya that's papa sa anapay wabadwuma thank you so much Libya Boga I was yan sent Libya Boga yenu ne no fie ha and yet in from NIB. Kwajo the course sans the announcement about Kwaba. And Ramam for awful what the one manum cook ruma. Esa nipano about Pisuntino. You know that. Biara. And Omaka Kupimo police station. So Okohonoma, you go for identification and collection. When you are there back home. Yes. You see, you were me ahodoa a year di bia. Obia akoboka agiska store. I say di pano. E say kwan mu da wana store na ni mu da hod me beto ade ma no. Obia be hye dwasi kwan nti obi pese o store ho kro nya kwan ko. Ye wo kantamanto edwadata da ho obia ko high store ho a wote ho a. E say obia ko okodi dwa akototo foods ni ade no kokwan okoyin sa ade ye den ekoto. Ene ye nhwe han. Ma o ma beje kwan ho aboso nti obi pade na to a onkoyin sa ade nkoto because obenya bi okwan no ho a. Ene ya je kwan na aboso. Asempinifo hu ye. Obi pe momone kakwa abubrushi market inside da ho makora na matu da ho ya mani pane de kakoni bia ko CCM bi kwan ho ena odi bia ba be si cocoa board office nanim na oton seka staff no mo ye adwuma o cocoa board ho ni bi pese opia ya je obe pechew obe sradwadifo no na mo yi niama no na ode ka ni pie owia o mbesan akwahye dwane bio obi ba o masan pacho no mama o kwan enti obi a wakogya pata a woton ade o abubrushi market inside no ye nto na de no se so no wa yese be kwase ampani enya fair kra wo so bad say ye ma nimpa bi a omo yade papa no ebre na nimpa omo di nsem hunu ho to wo manim it's about time say say ye kwa radical kakra ye ngasi ye nkum nipa but at least ye kwa radical kakra enipa no se wo de o ye ne tia mra ye ma ne fa nipa ne to ne level
ɛsɛ yɛkye no yɛhunahuna no yɛbɔ ne ka yɛde no atom bosome 6 bosome 2 bosome 2 nsiwa biewu obɛgyae bɛyɛ kɔ fam gidigidigidi yɛkɔ bɛyɛ de sɛ 3-4 days ne yɛkɔ pam wɔn yɛwie ne yɛgyae wɔn bɛsan ba because deɛ nti yɛyɛ saa ne sɛ enipa ne yɛmfa ne mfa tibia bu ma bɛbɛtumi abɔ no kɔkɔ na yɛnsa na hɔ ma obi asuro ɛne nti na ɛma ne yɛ saa no ɛnka obi da prison sɛ wɔtɔn adeɛ wɔ kwan ho a ka obi ankɔ hɔ sabi abata no fa hwɛ omutim so obi antan obi a bɛka sɛ me kuna wura gya me ɛhɔ anna na me yɛ didie enti yɛntena hɔ ma nipa ngugu wo aduane abɛdie enti yɛnya ne saa at least sɛ mpanifo pam nipa ne firi kwan no ho a obi antimi nka nkyerɛ me sɛ dwadifo na ɔmotonton adeɛ wɔ kwan no wɔn bɛwu obi ne wɔbɛwu woyɛ dan kwan bi ɔfa so obɛdi no obɛdi ɔnkɔbɔ korɔ no nso ɔmo sisi dwa ɔmo ntrɛtrɛ dwa nim ɔmo sisi more market ne bi nka wɔtra modern ones ahodoɔ na ɔmo nyi nipa ne nyina firi kwan no ho na ɛden me se we yɛ hu no sɛ wɔn anya next year ebi a nan baako na ewu this year next year kɔ na bɛ double because enipa no yɛ wu bi ka ho ti mo na ɔmo bɛsan kɔ di dwa enti ɔmo toto ne ma ɔmo nkɔ pema dwadifrɛ ne firi kwan no na hyɛnkafoɔ ne brɛ hyɛnka ne nya baabi mpaake ogyina hɔ na yɛakye no na yɛagye ne sika na dwadini na wasi kwan na ɔno no ɔyɛ mfomso ne te hɔ free na odi ne dwa kɔ n'anim why ɔman bɛn so na we besi hyɛnka ni gyina pɛ yɛakye na agye ne sika wafom mmara but baabi obɛgyina na yɛ bus stop na yɛahyɛ dwa yi wokaka yɛ sɛ yɛnka chairman penifo ansɔde ne yɛ hu nneɛma yɛde bɛhyehyɛ nneɛma ne yɛ mma nipa asɛbi ɔmu di nsɛmu na mfɔ ma nto ɔm level a ne yɛ hunu next year yɛn expect sɛ yɛbɛsɛn hu deɛ sɛ ne sei right kɔjɔ me da ase anɔpɛ Kofi atena ase Kofi good morning. Good morning, Hitman. Anɔpɛ ma meet you. Hitman, inshiraba kani nyina na Hitman. Yeah. Ɛyɛ mɔbɔ sɛ Accra adwo ho ankasa please for n'anim ho a yɛahyɛ dwa bebree. Ɛwɔ police station n'anim ho a o. Ɔma hyɛ dwa ɛna ɔmo di dwa. And this thing that happened yesterday na ɛnyɛ me wanwa. Me the video be ma Omari on first video no unfair no ndi kan to so and see what happened yesterday. Okay, joining live on Facebook DLFM 106.9 after video Kofi eka ho asema no pay no bra be video no matter of video na to so na fe Hitman first video you could see say amanfo nya kwan pu no makọ as they are and nkofo so nemu amobokro no nkofo nemu amobokro no na maamefo na san hyedwa wo lorry kwan ni mu enti ansa na fire service for ne beba no it took them hours. Franco anymore. Franco anymore ni okanshi. O ko UTC side ho no. Aha, e ho na eye sa no. No Cantamanto. Yes. Ho no ma. Yes. And you could see say nipa ne bre. Enti wanya me wan say ebi man ba yera o. Ah, onyira say. Amu ba yera. Cause looking at this, on for fire service for the end to so. And afe na maame fo ne de rubber akata omoniama so fire service fo ni si form ko clear road ansa no moba fire service fo ni clear road ansa no moba na eno krampo nipa ne mpeso mo be mo kwan hwe cars na park. This is serious. Cars ni ntimi nko join live on Facebook na be video ya kan wasem no so fire service mo car no and esi ho no ma wo spray dipa aba peso ho no no so they even got stuck over there. I was said the exact plates na nke also omu gina no. Omo ntimi anyina ho. Nti also omu gina baabi na afi de omu direct nsuo ne de e de kɔ hɔ no mu. Na omu de pressure e ma nsuo no. Se na ebetimi akɔ ye kan say long distance. E na trotro fo no so no ntimi nkɔ e na omu park course nipa ni nyina de e choki wo mani. Omu ba peso. Hitman, wait. Hwɛ anka nipa betimi ewu aburu sen o nipa betimi ewu aburu sen na me ko se me kodi dwa na me kwa kodi dwa na afi de dwa me kwa kodi mia me di misika kwa kodi dwa so me ko ya amansamba me ko ya me ba kwa koyera bone ben the second one ansa na omo clear road ni ye ni o enu ni enu krampo still na mpenifo fire service mpenifo ni bi esi form eno mo pamom so mo komachi omo komati no mo biem you could clearly see o ma hyehyɛ ntose no and no match more than half. Yes, main road no match more than half. Anu kwa kan ye be kasa ti aban sɛ ne toma ye ne toma na ba power the road eno match tomatoes boxes match kwan ni nyina boso pavement a nipa be fa so no ma hyedwa wo so ena matra pavement no so na amanfo se asame tena kwan ni enti si akas ne mfa he nipa ne mfa he
although yen nyina pesika omani ma ye de yen nyina ye pesika, but I feel say this is not right. If the market in enye enough and the send and shaba kind aban making sure say like market no obe bie mu kakra ombie bi market ni bi nkan na pressure no esonte because this kind of pressure pan happen in real pan dey serious as at 10 p.m. yesterday na me lady ba ko bi kasa no mugusu okuro mama fo gusu okuro mama ba peso o munya ka 10 p.m. Menene kasai 10 p.m. Oka chere me say onyaka apo na wafaka akra akọ Otiman 7 onyaka ena nipa na ba peso anu benya kanso so yeju aboden yeju abod enura no pame ba no is I say this time around unyaka o koso so a unyaka sanity when free fia how much dey have and could you believe say chotra me nya ya me fo ye no me man 20 cities na ensesa na ode ma me no ase wa jeme fair no more than that business boss la pass ye saying was 8 cities na am saying ti den ti na me 85 no osre what osre was Xmas and to crack what pressure about into no de nepe e di bi aka ho ate so and this is serious na osan koduru dwomu so a stampede akwa akosi amam for mahira no, this is not the kind of country you was say yetinim I was say aban making sure say market no mbiem na pressure na e wa akra na sonte cause it's serious. Very, very, very serious. Hitman. Back obra me de manu sie no ye besre. I think say last week or so, me can say me na Ghana for am funny serious. Me catch can say wa person ko di dwa for Christmas no. Tinintem. Aya ye pesa dodo. Ghana ni pesa de no. Ye bedi dwa bi ade ye twen 23rd 24th. Na nyina gi bumba ko pe. I mean how? Yey, enti sabi wan ko di dwa 24th anya nipa. Nti niema ahodo a wodu pese okoto wo ba na atade a Yankopon wadom afimu nyina da ho ye share December se nyenne nti wo betwanya ma 24th na ga say last market nti ye nyina yangi bum nko ho bibini enye o me 24th me ka last me na more obvious am DST akra me nko market da say 24 me kwa de ndwam ami me kwa je de yin ade ehia me na mato me de no ade ehia me na maton dada the amount me anto no me akoto bi o mfikire ho abaye maduane adi enye fi no message am hu nyina akotena edwane mu we say last market na ye twifam I mean sa ne ma no so count ye nya ye bedi betuma di ntem na ma space abakrum right kojo me da se but me be ma tiefo abam and kojo wakwakoye the executive producer of the show and then the last show wa fimu and then the last show and the show homo bia wa fimu and ye beba bia ma a che 2026 nyame yadoma and kojo bronya yi enye obia na betumi adibie sure and the ye kan said the word don sem and wadema and as part of DLFM Anidaso Wɔhɔ bia dwumadie anopay yeso ye pese ye kyerɛ do and the tree listeners sure and you won't share it to say we be course kakra na say ye course na ye na tiefo no ye hwe wo ma omo eni di dwumadi na chi ye pa we lucky wa be lucky no na ye di amount at least we and that's what mo bia akrade wa be di nkonim na ye di amount because me hu omega chocolate drink ni bi wa say it's anopay yenda omega instant chocolate mix for yenda wana say papa wakoya na mwa omega instant chocolate mix you don't want to say papa confuse atare na daso na and entade na daso no kwadwo unse obi wo hono ma wotie mbronya yi de wode ma ne ba hye kura eden and kind courtesy Abibek Enterprise won so ama entade a ye de enso echa anopay chanopay ya fa course na kaka ofra questions na fe inshaba kwadwo samebi ebusa se show no what you feel more na fi wonso ya chewade ye do bronya de aba mo nhyɛ ne so sɛ question ne bitumi a drop afiri baby free papa daje Lumba so ABC DLFM a morning show no dwumadie bia so question ne bitumi a drop afiri da baby right so 059340 6565 0534 050199 good morning
On a black or brown. Maybe I try for say. Your friend, you can make a You, Jina swear na afe exams master, kojo samibi. Kojo say. Maybe I try my chawadi won komo ihu na afe no. Uwi ya busa question no. Me pato adventure metro ni say. Me amona e omu ko from blow nya time no. E omu nya omu ho abotra anya sa enya asam papa mane. Yo, and they just swear, could you be so awesome? Mommy, na a DLFM morning show with your tea pa. But I said you made a pina and a wish you no so. Ah, yeah. And you made the idea, you didn't question back and say segment, no. Boy, Mumma, come here, Sapedi, mamma. Now, would the moon could man, I am fat, I said the animal. The person that's all homo, yeah. And only a show, Ding. Segment no dwumedia ye di wo mu no nkrabata no ye nkrabata ye wo dwumedia hodo be ye di wo show no so before ansa bonan bo mu miensa ma ye ba ko ne ye se wo be Friday rade ase na ne ya seda na ba ko no so ye Anidaso Wɔhɔ mu Obia eno ne ye de ba de no no eno ye kire wadwen eno ne ye kire wadwen what time ba cobra why watch what doing papa aya de ba bo twa ba ko ba dia kan dia mfa good morning official pa afen kometo ye mfie so me ba twa for say wo ba ya je wa magini ayo ene de me mu ya me ya o kafra enkwala na tete me kafra wo ba ya ma enti odi aka no pay na fi no yo no pay amena mase ni adwuma mabo Wow, about time be I want to know how my fin look. And what all Babronia near mount. I can't be able soon me, no. No, what a colana tariato. Nine try my bronya ni no was swallow master me and son night. Nan lady waiting out the one on my class and track or patari and then Pabuatama. Last year, Obiba who China more. I did, baby, I China and Pabuao, UTC at you. Enti mesra bata no won to won hofo oba no wanti mi anto ani uya betimi atama no mesra won bebre nkwala ne ye daati Anidaso ena kwan na agadifo na je kwan na fa no aban no won nim se agadifo na je kwan na fa won nim won hye won bosse won ba won be ma won watena ho me kaise na na dota amane ye pa mo obisa won se mo pa mo won won kodidi an enti won wa ma won kwan so won tena ho ne se enakra central ye ntade ma agadifo chese kwan na chokuwa ma chese o store na nim kurobi de ne ne masi wa wotom wonti men kan chese sepeja o ko ka wa se na banyaba enti won peja ne ma no enti sa no me be koso dia ene ye wo kwan twa woni nya me nya djuma wai oba ye je wa magi gina so na ye musa question na fe no utwa ye de wa chede ama anti magi achade no wani wo ma na se yemfa ma wo ma maka oh fama won aka no sawa ya that's better nti no obi ba na we ya dia ma no that's baby ya that's papa good morning Baba me ba twa for say okay fe ni ama me ka te fi e so pon e fi aso no ama ma me nti wa no pen sama ya ka pe ma ni na e fi siapa e joso okay me pese obi kan question na me bobo so tentem ada wakade tena sana enti DLFM Anidaso Wɔhɔ Obia adwumadie no edi kan ya botaye pa ne sen yani so adi hunu nti aye sa program ne sen yeni si adi hunu anti a mo de ye program ne sen mo po ase de be ya Ghana mai be koso nyame nhyirawo eno ye one eno achi wuyi aseda adwumadie ekoso Anidaso Wɔhɔ Obia adwumadie ni so a mayen dwumadie sononko mienu a eno so je di Anidaso Wɔhɔ Obia show no so two segment ka ho me ta cho de di kan ano pa bra pa na o ma ye de nyame ase so ama de pe bi atenye ye tusu mienu ko anka teri tentem kwa aseda ne de mesi enka ho eno no obi abodada ntini me ye afrim nti ko ankra ta de ne ka ho nti akaba ko ta de ne ka ho wetwa nti akaba ko pe na ise wawi na pa cho obi ankyere na adwene obi ankyere na adwen discussion segment eno ne ye sa frefo no so ba mu na mo be kyerɛ mo adwen in fact wawe ne nti gina so na producer ni uni nkomo pacho udi ne decide
If I say a friend, Yama, make a set a cropon with him. Ama a cropon. A cropon with him. Babaji, and I say, young Fancho be. Because I told you to be a pattern of Babaji. O Babaji. And who here panty. It's over to me about Sister Udino, Eja producer. Udi our ID card so cry. Christiana Budu. Christiana Budu. Okay. Inti o ba ID card na ka ho. Say be hu say ye wa. And ye betwe Udino. Na also work ya pem hefa. Me pattern me wo a blue. A blue. Okay, into producer ye ho adwuma wa me. Say be ya betumi hu. Ye da se pi wa. Yeah, that's pass what to me friend. Yeah, that's it. Okay, so good morning. Good morning, sir. Gideon Berima Asante. Yes, sir. Gideon and Obema into you. You. The American say, Ghana, yeah, you. Your politicians, no. I fired fully. I say, only in our dream, the sister, we are quite by more. She can be up to the outcry, Jiri. Eda kwaye wonu obusia fo yi enu nti ni hia nipa asase wo mo hweka emra asase ye hihye edi ma nipa disu no omonye NPP abako NDC abako NPP abako NDC abako asema ye ka ni nei ewo ho ene ya ye sanka eti omo nwi Ghana fo na ye wo no ho na mbom okay, right. Okay. Yeah, compare yeah, company we are so no man over there. Give you a two free. Give you a two free. I said the end to me, Miss Anna questions. Mr. Gideon, yeah, that's it. Give you a that's it. Good morning. Asante Zongo. Papa. My young question be Sanus Street. A time on the crash. Your lawyer Frank. Mr. Asante. Yes, sir. Boko there. About the other say, Uti DLFM and Anidaso Wɔhɔ adwumadi ni pa on. Na radio no be ye free or is I don't know. Right. Wasem bi send ya chede na wo pay na say yemfa nche ni pa afro. Me de beti wa guy dia ma menchi. Enti wo pasem bi sana emra. Okay, DLFM Anidaso Wɔhɔ adwumadi no. Dwamtren on ye host ed madwumadi no. Ni din pa e sha daka mu no. Ai no yenta ammo ye friend is Ajeta. The dimpa wo for the tone on your friend. That's a question I and anything you bought me bopa. Me bopa wo kra wo bo. Yeah, what you know. DJ Hitman. The dimpa the same. Eka ho. What you brown and eka ho no. Yeah, Mr. Santi, I the amount. Okay, my info we nka ho ma o. Edu Friday be adwumadi ye die no. Our segment na so ne nya botre me no me wo fu anom ho kwan. Chaba. Kana wu setam ne koti kana wu. Ye mfa ma. Asante Zongo. Ye wetwa. Wetwa. Wo dia wo card so ne ye den na ye ntwere nto. Asante. Den. Asante. Gina ye na kan ye na say obla ntwetwasi. Edward Asante. Edward Asante. Edward Asante. Okay. Congratulations, yeah, that's papa. Wedding kunim tia beje why? Yo. Now, o number me pa o dia juma pa wa o. Juma pa. No more why? Mate ya mishra opi. Gideon Asante, yeah, that's papa. Enti yemfa last call na achede ne say ye 3 on. Yemfa. Ana ye 3 ana bi wo bi. So we know ade de ma wona. Okay. The time on intino. Akaba kon. Yemfa final one afi fancy. Good morning. Good morning. Me ba chef for say. Prophet and Saturday. Did I so for question? Yeah, program we enu nsem ne yanka. Minia o ma lankasa no traba ana aye ma eno ma ne yeye. O di ma unuanom enkota police funani so oto ade. O ba pam. Yo, mate me da say. Good morning. Hello. Hello, Minia. Me ba cho. Minia kwabna. Yes.
why to them from out with you? Your family will be here. Aha, I'm assuming him familiar. And then Mancook. Then the Tukumpa. But the Ecosono, Minia, or mine, you need that. I'm not telling about one more joke when you know. We can't one man go permanent on Jumo. We can't with you bet me the side. You start saying opinion for a pro. I'm not coming more here with Giano and I were him. And then Monday, sorry. And your mother question, your best friend, your constitution now. We be bring 8 years, 10 years no. And the here Ghana for. Ghana for here and Rabbi Juma. I will be able to do and say Juma. We do liberty house anyone ma. Or what I'm a young man. Okay. They say, freelance na akawa. Police phone you. When you right, Omano, a quite first of police, no, I first of all, my phone. Oh my Ghana, you're here and your papa. Many of Pabla Medas, Papa, Pacha, then a cabak, we are for winner, young farmer, na, yen trust. Good morning. Good morning. Me batch your frosting. Your family are in crime, Katafi or Wadaka. Yeah, Tim Crown, why are you ready for a question, dear? Am I ready, Pa? You will be saying, we are a man sound. You, could you, Waswaba? Wasem Bisani. Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadie no. Ehya ase ebreben ene Paul breben wasem bi say di kan. So yes, that if 6 o'clock akopi anopa 8 o'clock. Okay. Yada ase. We no wadi kan dia wɔhɔ dada kra. Yampon 8 nti eno no wati. DLFM Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadie no. Aya yede politicians eba MPP NDC na da political parties ne ba bibichi ya adwena mobetena ase ebobobo ho ayi anu amaye asembisa we na nokra na ase anya nokra all right nti asembisa de tu dwa no eye mienu watwam baako se de wati aha nti no enka ese utimi twa ni nyina de den edman DLFM Anidaso mo bia dwuma de ne producer na ye friend sen hello DJ Shaba sanu sunsuwati Yeni DJ Shaba ko ye DJ da ben kura wo Shaba ba ko no ye DJ bo no woko oni ha nti nya no na ye ya fa we ko do am say ya fa final call. Good morning. Good morning, Hitman. Kovima. Hitman. Unim. T. Kovima, you've been a loyal listener of the show. Yes, producer saw the Mouse Street. Wow. Musa Bibia. Would you ankasa wa ID card so they say? Bacha Imano Nyako. Bacha. Okay. And to bet me about DLFM CC anu abeje. Why? Bacha Nyamishira pa. Yes, so yeah, that's a papa. Kwayo. Yeah. Yeah, fancy. The time was nti yemfa na se Emma Omega instant chocolate mix. Kwayo kakabibi Omega instant chocolate mix. New Omega instant chocolate mix. Nyamishira mo 3-in-1 no. 3-in-1 no. And nyame adoma next year what want to ma ebe boy dia no. O ani da so mo bia dwuma dia. Nyamishira wo no say o mama yetimi edi yen etiefo no bronya. Nyamishira mo pa ade o maye no aso ye ni. Ne ye bom pa ye say Ghana ni bi nso o pe drink papa no mo de. So de no pa. Anasa na dwa wo koda. Drink papa be numa opom de be kon kan we enya mu de ni bi o say kutu bim bam de badia ni nyina ye new Omega instant chocolate mix ma sanka bi e be ma wo de no wa be say rich in protein and vitamins I want to say yes bi bia de din pebi na bobo na me shira o mo pa o ma ya de en ye hwe ni mu say next year so no be nante bi bia to de ne hu say abibek for so dentally bi bae abibek enterprise no e be zeni ya che entade no say ye braso and we know Sabia from time you koya other programs for so betumi so ye be 200 na ya che ono so ente de tiefo ase ya me shira wo say o mo ka ye ho fitiri January 1st up to a year 23rd December Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadie no ye ne mu nhia bio ekopem ya mo ya adom no de yankwa cha ne ya nesia ya me shira mo pass de biada mutie DLFM 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia Kofi ya ko den aka che Hitman ye ko na me we si obi bia Merry Christmas na ye ko yi Mon kanche Mario no free boot no ma this year wa ye adwuma pa ono so becha betra ha na kasa but to ye ntem na ye ko lawyer ho no lawyer nim say di bronya o ma ba betra so Hitman na ye bedo obi ase say o kan ye ho fiti afina hyase be pem by this time it's not easy at times ya no betimi atre bi mo ba omo de cheyen etoda ya no timi tre bi mbo omo timi de cheyen na omo tie yen in each and every day bi anti nyame nyo omo kese obi bia nyankopon nye na koma so ade ma no
eye afia ye ba be wurem yi ene Christmas yi emunye de ma no Nyankopɔn to nhira nsuo ngu amanfo so na bibi omde omonsa beka bi anye nhira bibi ombetie bi aso Nyankopɔn ani monyam MP homo na bibi ande din kama Omarion mate na me ko so DJ Omarion birthday bi aba I don't know eko ediama Dora Mensa na Dora Mensa Kumase Tech Kumase Asante Manteme hono na ote na ne sister ni didi Veronica Yeboa Veronica Yeboa say ne sister ni den edi Dora Mensa Kumase Tech opanasem yipa ne twidi ampo Yankopɔn ede afe ba ko de aka ne mfe ho de a de okan nyina ne say Yankopɔn ma afi wei Enquiries yepa emfama no enhyira onyini kire ne nkwamfe a ne pawom na Yankopɔn emfandom. So happy birthday go as to you Dora Mensa Kumase Tech. This is coming from your own sister Veronica Yeboa. No so awuda Yankopɔn yen kese pa ye die ne nhyira ade pa bi wasase we so no Yankopɔn emfa bi emfandom. Ya me nhyira no awuda no onye ne so nkokora. Kwajo ya be ko bata mansa ne be ko no quick one ye brinti no ma ye nchia Madam Priscilla Ufusu. Mama Lumba ya mana official pa. And Jumadi waboa ya papa. Free time ye betina se ye Jumadi no. She's been so supportive. Yankopɔn Asia na papa and your program said several lady. Ye mana official pa. Ye mana friendship pa. Ye mo bibi official pa. Ye ma yanka si Mabel entry. Ye mana friendship pa. Me hu na chepa. Osho. Juma na ama unte hu no but bibia ye din. Ye mo no so official pa. Ya minister ni pi na ye papa ma no efiri ye bra Calvin so. Ye sister Denise ni mani nyina. Yesere Yankopɔn ho bambo onfa na betikesi and little one kwadwo so nketo ni sense na me se free mpeni so kusi nkuma so onfa na basa kesere nto omo so na omo ho ban de be yosefo afidie ne hyehyeye no one Yankopɔn na nkasa emfa na ho bambo ni twa omo ho kanku na onhyira won ondom won bibia yedie kwan so se de odom ye papa no onfa sa adom no emmo ho emma na mani nyina no onye omu nyina akese ma so apede ba kon awade ye ma ya ne beje na busua penny to pack AKA then the dinner AKA need to pack no was it first January or baby din 70th birthday when you pa na minim say we do 70 years kra but we na said you na no ho ofe pa enti nyamishra no and honorable Collins Usu Amankwa Mr. Beniza Roman father and impedifo church wo nyina ye mame akusua sewa no na papa busua ni nyina yamishra obia na onye obia kese ye do bibia se Libya Bogane ye reporters ye team ni nyina ye do mas ye reporters across various regions no yamishra o konte hine Samuel Foli Boateng Barbara Sadua Mata Wisdom DJ Active Obia Mesco Elvis Kuma Obia Sami Opoku in fact ye do mas yamishra mo pa and nipa ba kon so be man official pa e security ha oh yes senior man ya ho ba mo wonu say ahomache no obeba no wo honom no ba senior dakro no na boy bie yen yamishra ne pa senior senior dakro no boy enti yamishra ne pi no mo no ho ban in fact Dr. Yiti Akono after show you be call doctor Dr. Yamishra no na yakoma na official na tita de chai ne yeni so yamishra ne pi na ka kire bra Kwame say Kwame papa bi say me chia no say mate say weku aponche na ende me yene nte say okopre ma me ho aba ne say de te bi achina ibi shi na ka kire Master P say me chia na senior man Charles Mante US Dr. Penny ye chia no Kinwale yamishra ye chobia mo bibia official ye mo bibia official pa na ka kire okra okra yaw fantasy fan club daddy Lumba any breast mo sem chacha wo ye chobia ani enche technical department wo fi ha led by Zigibi ye beba na afidie ni nyadwuma ye ntumi nye show do and Zigibi so no ye man official pa then to our sponsors wo show you so wo bibia from give us about to the luckiest to Lumba Super aya ka kire Mr. Nicholas and Abubakar Sadiq semichia on okay Mr. Nicholas yencha Dr. Nimo kwakuni mo siemensa and I see a birthday and see Anija hospital also men can't chamo sama mo bia Anija hospital for see chachia mo Anija for no chia mo ene okoye adoye wo prison sure to we are so beba no mo we chia mo omunyanyamisha omunyoma ya de pa na eyi senior man apostle Amakwata Apostle Francis Amakwata yes papa Nyankopɔn happy Merry Christmas in common na man sister course
Oh, sister coach there so no dey senior staff member. So some member na so oh na dey. Ya me shira no. Na badaye ene kwampa ne nam so no. Ya me shira no no nkoso ama no. Ahode on dey bekoso ye adwuma som ye. Ya me shira ne pi. Ya do bibi asia na pay ya kwa. Danso. Mr. Danso. P. Edema Dr. E.T. Mensa. Say on friend. E.T. Mensa. Dr. E.T. Akono. Sorry. E.T. Mensa. Oh, Kafra. E.T. Mensa never all for you. Yeah. Dr. E.T. Akono. Eya no form. Inti no kachi ya say. Man can ye kra. On friend me answer my friend no. Dr. E.T. Akono. Mr. Danso, on frame answer my friend no. Ono di onimu no ho. Kwa brother Danso, me so on frame answer my friend no. Echire din. Yo, mate. Ya kwa. Akatafu nyina hene no. Wo say? Kwa brother Danso akatafu nyina hene no. Well, thank you so much for being part of the show. Very good art of being a good guest is to know when to say goodbye. I'm from a Hitman. I said I can see my team Nina. My boy Juba. Coffee Taylor. As a creative producer and Shaba producer me B. DJ Mario Ziggy B. And the team Nina Silver Lady. And I pay na Omega Instant Chocolate Mix for us Papa. I'll be back Enterprise. You're from Hitman. Enjoy your holiday. You'll be next year. Yeah, no,